It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's such a good feeling just to know that you're saved. Don't let your troubles stand in your way, 'cause it's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. The Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. A wonderful day. Yes, indeed, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Check with your time, 11 minutes after 6 a.m. here. Buzia, and I don't pay me Chiamu Aquabadi about deal. 106.9. Jumadia Yatunidin Anidaso Wɔhɔ Obia. It's a beautiful Wednesday morning here. Shake off the stress. Lift up your head high, because Wednesdays are for winners. It's a beautiful Wednesday morning here. Shake off the stress, lift your head high, because Wednesdays are for winners. And I pay ye chamu akwa ba deal 106.9 Jumadia no eye Anidaso Wɔhɔ Obia. If you sabre ya kopim sa no pay no kro bebo no yetim konwa so dia ekoso wo my Ghana ni wiase fada nyina no and ye gibre. Together with my able team Shaba Kwadwo Samibi, executive producer DJ Marion and the DJ Fiba na pay what the eco social media and so my one so what to me ahwe. So join you live on Facebook ba no share link no am of Robin so to me ahwe and pay with DL 106.9. Well, today be the 26th day of the month of November 2025. Obubu abosume no that also aduonu sia won fempim mienu ani aduonunum. Don't touch that dial. Keep it locked right here on DL 106.9. It's say your midweek power starts here on DL 106.9. Me therefore, minya bema, me papa, me mami a wutie mi anapay, yen she ye hu kran kakra. We dey join you live on Facebook. Oba no share link no mo foforo bi nso atumi ahwe bi ena anapay. Me therefore, the penifo ka ye say yen fa yani entu nipa so no wantie. Working kind trona Bible no atro. Ewo Jeremiah 17 verse 5. Jeremiah 17 verse 5. Was no me enka de wode ne ho to nipa so. Afi mu nyina wode wo rehye nipa mu. Afi mu nyina wode wo rehye adamfo mu. Anapai me catch wo say se nipa adi uhwamba awurade gusu twen wo twen se wo beti bibia afiri wanum na fe obenya ne mugidie America kraka na fe yede afia kwa wieye ma awurade mbra wa brabo mu ben awurade se nipa na adi uhwamba awurade de wonni uhwamba da biara da ebia wo yiri na adi uhwamba wadamfo bi na adi uhwamba wukunu na adi uhwamba
aware na adi hwambo a awurade sɛ ɔno deɛ wonni hwambo da biara da medical catch what that working kind Bible no Jeremiah 17 verse number 5 was in no me and card your den who to nipa so and a pay be ready tribano esan send the boshe a woman no a ani any amen. His promises are yes and amen. 15 minutes after 6 a.m. here. Good morning. From Hitman from a Brakwabna marching. Anidaso Wɔhɔ Obia. DLFM 106.9. Minutes after 5 6 a.m. here. Anidaso Wɔhɔ Brazos was so friend of pay. Now what do I say that about? Mama will friend 0593 40 6565 0534 050 199. Yeah, then Yanko Pansem. You're on your live on Facebook. Who by share link and up for Fufro being soon to me. He'll no pay. Hello, good morning. Good morning, Mr. Kwabna. Bremana, I don't pay what to say. Oh, we can also go cover me. And then so, what mammy I was saying. Some 118, verse number 8. We say what's all doing to got the social cell but say, you don't go for Kidian Pony and just say. So when you see pa, none of the radiation. I tell them your messin, I send it to fool. Among so cheer what else. No so ye, and I'll tell you all. You're going to be that. You self responsibility. And only if you crown was to do open our own war. For a fair team, then your mercy. And you not Morocco, and woman can't tell for none of Morocco, just never know answer some of the hour. You can send the pay, but therefore, yes, I was. You are a confused when you know to buy your system as well. The Dama say once what be a boom, the Dama say, well, would you have for? We don't know ma. And for account for a woman pay them.
Sanke Kauma, a piano cabbage, Mawako. Obesa 1 city, 2 cities. Some massa now the Pabia China. They can say, woman and Bofu, you can. And you no more buying, no more buying. Let's say, I did powerful for China. The Dana so Doma use Christian as well. And the Mayam can be in Concono. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Bakola. Me ba for say. Pacho adwane fusia. You adwana pay yen Nyankopon say. Bakola pacho ana pay yen nyame ase wa kwenyi. Wa hwe yen soma de tikache yan tiatin kabone. Na bojali dia fruta ne kesema da bojumwa. Na ye na dumala kwa. Yanda na sia na ye yutiafo. Mene memba ne minu anom ne mebusia me se asedenka ne din. Ana pili me dana sema black cobra ne mebusia. Midana sema diere busia midana se wakwenyi nemu anamu ode yontu ode yankoba yanda na se da kompa ni ehu de awoye yedana se zakobra na fi yamin kasama yamin ti enim nchiro onko so anhyew ne hode oma wenimu ye den ensen ne ya wonemu no yamin ti enim nchiro oma wosusi bi ekron ana pibia se ne nkranhya wode maye no ayana me dream ho amentiase zakobra yamin shira wase Amen. da wase wakwenyi nemu de awoye no akwenyi nemu da wase wadumti amen. Amen. Good morning. Good morning. Wabaya ajiwa magini. Anga kwa bodino. Nyame shira. Amen. Onyo kese. Amen. O ma fi adumu nkwa dumu. Amen. Nyame onshira wo na mfore onu wabusuya nyina. Amen. Anope me dawrade ase. Wo bambo ne hweso pa. Wo de aboye nyina. Wa bie ne han fese e de ato o man Ghana so. Ne bia so yenso. Ye ka se urade ye da wase o. Mene mabusuya memma ne nananom ne fidua mu nipa nyinara ye dawrade ase. Me dawrade ase ma won so ne wabusuya. Kofi ne nabusuya. A israba ne nabusuya. Nyame hwe wo bibia so DLFM abusuya kase. Erade momo nyina ho ban no nsabofo mammo. Modi fi ne mo fi banya sumudue mu. Me dawrade ase ma mofra youth ana mpanifo nyinara. Erade mo bibia ho ban. Ntutu obibia na mo nsisi yie. Na di fi ne fi banya sumudue mu. Ena no pe nyame ne yen adi ne yie. Emframa aye humi ya nto ye ntua. Odi acha ye nkwa. Emoje di emu afrusane na tekrema da bodue mu a. Ye mfa urade ase da ni de biara da. Ora Yesu ye da wase. Ne hwe so pa wa hwe ye. Adumunti. Amen. Amen. Good morning. Majo. Asante Zongo. Papa. Anapay yen Nyankopon say. Ayo. Ene akoya midweek. Pepa chao. Ba me pe nyom baako. Na mfa ni mawurade aye. Ka se bri no aya mami. Hwehwe nyame sumuno. Ansa na wawo. Ewiase ma da bari anyina ra ye be dani aja. Oh, oda sani e. Hwehwe nyame sumuno. Ansa na wawo. Ewiase mu ni amanyina ra be twamako. Papa nyame bonte o hye wate. Amen. Amen. Asante Zongo me da say. 0593406565 0534-050199. Good morning. Good morning. Me bacho anapay wapo to say. Nyame adom me ho ye wo fa ya oni me frɛ fitish. Ye na Nyankopon ase. Ya ye de nyame ase so ama de pe bia che. E no bi biara o pia kokopɛ den aduan. Ewurade mfa no kɔ. Mfa me asomdwem e be du fia ye de aye na ase ama. Amen. Amen. Yeah, that's so far. Good morning. Hello, good morning. Debbie. 0593406565 0534-050-199. Yeah, then Yanko Pasiano pay. Good morning. Morning, Hitman. Me patch your first thing. Every piano make a tap in Manu town. And pay and then Yanko Pasi. Again. It's not by it's just that the grace. I thank God for love of Sister Mama. I was to Manuta Market. I'm in book. I'm tissue. I was to Manuta Market. I'm in Amen. Amen. Hello, good morning. Too bad. 059340-6565
0534-050-199. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning, me pacho na pe to say. Nyamia do mo Hitman na say. Nyamia do me ho ye pa, ye ne nyamia say. Hitman family in Kasafia Cray New Town. Ye ne nyakopa say. The nyamia say. Senya urade na wo ya fa. Enka Hitman no pay ye be ye den. Se bela ni pastor ti en o mabufu do say en ko me mini ye ni mu no kensu yiri ye man su bontin bo fa ye kra so. Kensu aya hantan aba fa ye kra so. Nchira ni urade a wa ma kwan mo man fa ya anye hana ma ma o mutin. Ye kra adwane sa no ma afira firi sunfu afidiem. Ama firi na bubu dia anopa ye ka se Kristo din na nyonyam. Entontom ne nkamfo enka. Me da urade asema wasi wo Madina. Me da urade asema 499. Me da urade asema wa Hitman. Me wo fa twasunte. Me da urade asema Eric. Me da urade asema Richmond. Omo no omo yerenom. Se urade bambo ye kese wo me ni me fie ni mabusia. Me sorry anopa menti wo haw ni musu ni esen bia. Kristo din na nyonyam nka na dum nti. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Black Abraham. Me pacho anope wa pomu to say. Hello. Idi say wonso wa pomu ye. Nyamia do me hu ye papa. Yo. Ye de radio dia na ne me de radio de ma me ne mabusua. Me de radio de ma Black Amna one watiefo ene DLFM workers pro nyina. Me de radio de ma ejessica ene na oda. Ase ne me ka che se rade. O hira no no mo ne ho ban. O ma na hoodin ene animonyam baby odini na besi bia enye hira man happy birthday. Yankopon onye ne kese pa. Amen. Good morning. Brother. Yes sir, me bacho for say. Brother man, bacho good morning. Good morning sir, you for say. Bacho from me sa akode me kasa fitama come to 11. I don't pay ye na Yankopon sa akode. Brother man, me de nyame asi bebre e won kran sha ode amaya no pa we. Brother man, nyame hira mu nyina woni kwajosa me bi. Nyame hira mu. Anopai me de nyame asi ema me sofo pani. Honorable Bishop Dr. Jeron Doche Anyagbede Adonai International Ministries. Also for ba kope. Me de nyame asema mabusia me yere ne mema. Me de nyame asema zila. Me de nyame asema murikwa. De nyame asema 499. Me de nyame asema Asante Zongo. De nyame asema Abra Bonso. De nyame asema Sami B. De nyame asema DL College Association. Any DL abusia ko nyina. Right. Amen. Amen. Good morning. Morning, yes. And I don't pay. Mama Esther Neil. Mama yena Yankopon say. I called the cashier so bad. Said ya and your man see course no. And the archime to me there idea say 1 year why ya when my brabo anadri. Me da nyamia se ma o Hitman. Woni wabusia nyina ne wunjuma pa wudi. Me da nyamia se ma Ghana man nyina abusia ni nyina. I want Jesus Christ in. Amen. Amen. Yeah, that's sister also. To me, a friend and anopay. Good morning. Good morning, Daddy. Me pacho. Anti comfort and apay wapom to say. Yamia do me hu ye pa ye ne nyamia se. No pay that is to ase. Oh, not do I baby our time that to me and I not pay. Me dan say I want year she 1 year kafre or the chair who mo gunti. Anu pe mi that mama me bia nkwa baby me bia wo. Me mama nana me paget. Any more was schedule ho. Any Roman any busian for me that more mo nkwa. Ewa Yesu din. Amen. Amen. Yeah, that's sister also. To me a friend and anopay. Good morning. Good morning, Hitman. Kofi man apay wapom to say. Nyamia do mo bra kwa na mpacha na also. Nyamia do me so me hu ye pa ye ne nyamia se. Hitman. But you only say aka 35 days na afina ko wie. So Hitman, enye ni pen na enya ni say. The techamoda bodrim na mo jari dia fustani e wo me ne wo. Any DLFM with for you na yesenya me yedawasi. Na 35 days aka yes so body na say onbo ye ho, on kan ye ho, na on fa ye twa na even 2026 yin na yin sen wie e wo wie pem adom ni nti amen. Amen. Good morning. Good morning. Me pacho for saying. Bajo ma konene. Bajo apom ti say. Nyamia do me pacho me hu ye pa. Yo, ye da ka fi ru ate.
Yo, and I no pay the nothing the man. And I say, and I no pay or I can see why am I and I do this week. Okay, and so a boy of one song, one might be at here. Would you be more free Sunday take a mother you? Jaya cry, Nickel and a day, and I'm on to you friendly and my now and then in my day. The sense of the cost one was a boy of home buying. I will worry and put you in your bread. If you do any by your fee, man, it did not see that man. It has something in sir. The money and anonymous, in money at the phone, the jamos was sir. It was you market here, Moti and you. When you're mentioning no more, no mamma more than I'm looking here, but I must not be near the Nasi Daman. And then I see the brave and the money in a room of bounty. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me patch for saying. Hello. Me patch from a few Ashama. You are not paying any occupancy. You didn't have me the radiasi baby. I want a bump in the chest super. And any penny now and any say when you uncle Pama and quite DLFM Obia and a pay and think about it. You see me that if I dare say, oh, I do amen. Amen. Good morning. Good morning. Me patch for saying. Me patch me dindi okucha me ka selfie zungole. Okucha na pay and any occupancy. Yo, Nedi Kanya Mishra, ne abribia ma ya kwenya, si enda nyakoponsi. Ene de yusu da obambo for no ase. Isani so waboye ho ba ma de bi achi. Moje mo fusa te komanda bodum. Wan hwe enfom so ne ye bone emoni endi emodi e bone ne enfom so afriye. Na se ne me ne mabusia me yire ne memba ene adofo ne atinkwema ne ka kire se na senka ne di. Yesere se ne de yuso omboye ho ban. Yekwa edwuma so yi o hire nsa no edwuma so mai ne de ibekwa na wiye no. Na wa me hu no nyam na do ti amen. Amen. Okucha eda se wonso otumi afra no pay. You are live on Facebook 106.9. Yeah, we are also watching live from our Penguin Executive Hostel. Our Madina na pay me den yankopon se. Royeje weje. Also what den yankopon se watching live. Our Christian village at Chimota. Also baswa no share link no. I'm fufuru bi nso atumi ahwebia no pay. Good morning. Good morning. Mrs. Minta no pay wapom to saying. Akobra me ho ye na wonso e. Nyame adome so me ho ye pa. De radias. Oni edi ni yi. Dokre. Nda no pay. Ya na ye sorry ye. Se mother bodum oje di mu afusani. E rade na why ye. Se asemi na ne sa sedan kanedi. Papa we ye se ye da na se ye nda na si wie da. Se ye hu ne ye nka. Because ye hwe ne a Daily day na ye name we rade san ye free mu. No ma ye second chance a ye denasi. Onko so mbo ye ho ban ye ne ye mani ye fiefo. Onka ka ye daily day nyina. O ma bone bi anto ye DLFM nti. Se ye we free ye ho ye kata sumpo a mo be ka ye na ya denasi. Ba ko bra no pay be de me mai na hye rade nsa. So mbo mo ho ban. Obe mo ko su yo fo mo nko mo yare so mo yare. Na mo aseda no yo no ne dia. Ba ko bra no pay am Israel. Amen. Onyo kese. Amen. That's it. Right. Then the no. So my foforo. Me yes I do two anamon. Raden kan ho no siesie. Then the no fa ni jantua wa no. Na fa foforo breye. Ade e be hia no pa no. No ne rade atinenim dada. Na wa show no nyama akiro ne ade bre nuanom. O ma me mo o papa mo abusia something a ye nyina ye de ye ho abebo de ye abusia no. Na wa bedrum ye bi ne nso de pie atwa ya brabo so erade nkoso nsie we Yesu dim amen. Amen. Mrs. Mintana pay ya da se papa. Yeah, for course ni mienu ka 059340 6565 0534 050 199 friend afi won so what the waseda ba Madam Sarah Pamford of the Bank of Ghana no pay was what den yankopon say papa. Good morning. Hello. Good morning. Me ba che fro say It's a no buy am association. Ana pay yen yankopon say. Ana pay den nyamia. So wa say yes wa boy o. Am ho fa me kasanso me den nyamia se wa bo me ho ba ma metumi asori. Obi di endumi di so was to me sorry. Den nyamia se wo me kwa. Any member kwa. Any fia meeting any area. Den nyamia so the district pastor Church of Pentecost Samuel Amwako hene. The nyamia so bibia
awon ya midinchi amen amen ye da sesa wonso watumi afre anope coffee asante di frasa manke se na de ba anope wo se woda nyankopon ase papa pass woda so tinkwam na afi wode afi ba ko aka ne fie ho. Good morning. Good morning. Me pa che frasa I say friend Jenny the Kasafi aviation ashama aviation ye na nyankopon ase ata no pa we ni tin da radiasi enye Obia na anya nisa. Hello. What, Debbie? Oh, Mario. Yeah, I'm fat for. Good morning. Good morning, Hitman. Me about your fro say. But your man Cassandra knew. Mama, no pay any yanko passe. No, Hitman, the radiasi. I want the bamboo in the chest of power. The abwa family in the bushing for. Mr. Radia Dawasi. The Dawasi. I want Emilia. Do one abrabo. And Emilia, you know the shot say yen tongue, my yen tongue, kawaii. With the radiasi, I want my bushing and so abrabo. Precious fans for abrabo. With the radiasi, I want yes, Saba, or Yare. I could see a chance. Oh, Kufudia. Sarah, this all the train is our fast and Yare, my uncle Ponshra, the radiasi. Amen. Yeah, that's it. You have a final call on our fee and pay you faster no. You fancy 0593406565. Hello, good morning. Good morning. Man Trampana Suhumano Pewa Pum to saying. No, at Dauruma, man Trampana, what can Papa? Yan Yanko Passe. You and the pencil selection are coming. They are coming here and the member, a team common of pay. Na Ghana for a teaming can. Na a Yasada and a Dema, Christian Ponyankopon, or Shayan Su Abrina Abribiara. Amma Yahoo and myself. I mean, Yamiasi and Farmer Shop with Penny. Pastor Emmanuel ATV. I have Pentecost software. On no district pastor, I was soon good. Manopay and a year. The dark Yamiasi Casiapa at the moment. And no free why. Mammy too far. Namin Cochebi and Kota Yamiasi and my pastor Ebenezer Ado. And so I have Pentecost software. Chebi and a war. Later to Kurano. Namdeba Nana Bafwa Chianco. Oye ohine ewo suhum suhum aye obwadaka ahine anopay nana mitia wo da nyame asekase pa adima wo yepa man twempana makawa na pay bra anopay me da se papa sa wonso watumi afra abusua aha anaseda yede besi nyankopom wontie na seda na afi wonye yakoma so ade nyina efama 37 minutes after 6 a.m. here and it's a brand new one coming from Mavis Asante for Frokra aseda reloaded. DLFM 106.9.
minutes after 6 a.m. here. And it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. The electricity company of Ghana has scheduled land maintenance works in Accra. Greater Accra region and ECG. So obey NCC. Our Greater Accra. African Globalizer Investment Summit is taking place today in Accra. Our trade house auditorium of Accra. And some Dawson. Awoko Pimo Bunduri. Our Upper East Regional. Curfew Ayakoso Honor. Yayiri Mupa. Ayakoso Debia from 5 p.m. to 6 a.m. Our Bunduri. Our Upper East Region. And some Dawson. Major stories making headlines in the national dailies. Kowakra Tamu Botswana. See a dear yo. Sure about Kojusa. Maybe I pay what's I said in 70 in our bar. Minutes after 6 a.m. here, beautiful piece of music coming from Mavis Asante. I said that real day. All the top stories, major stories making headlines in the national dailies. My brother, very sure about Kojusa. Maybe I pay what I said. Obaka turning in our bedroom from the Daily Graphic, Daily Dispatch, Chronicle, Daily Statesman. That turning in our bedroom and pay. I've been cracked and was it then? I am not very much Kojuakwaba. I don't pay much. Major Senior. Nah. What point to say? Oh, Yamia don't be able to call. How much in me far for now? If you're not, wouldn't you be at all? Why you lucky? Yeah, me and yeah. Why you lucky? Now, when are you lucky? No. Oh, say, and ranso and car. Yamia don't mamma, you may be the sir. Say, Madam, you're see dear, you want for think and Yamia Doma. And he met us a dear Nasu Kivinia or see a dear the second. Oh, Fiana, Afiba. And Edimi Hamo. Tianesi so better than the Mananka Salmanenha, no because Wahame pa Hame. Can I say met a gradinam? It's a preacher man. You can answer. I mean, what happened? I bought a tea for Nayo. Omoya way, or more muti news and Mlenani Bepono. Nah, DJ Afiba, it's let us say the Tibiano. Charles beat me up preacher Barcelona or Besha Bassa. Oh, okay. It would do it than on Besha Bassa. And don't answer him, said, I mean. Barcelona team no tie no omo share enye simple sante no obi anim say the TV no mako prepare ma bas your friend saying Chelsea na Bismarck e ka kire DJ Afiba say Bismarck do say yes sports guy na o ka kire Afiba say Afiba gidi say
Chelsea betimi enwini match ne de a omomfo omutiri nto so etiri nyezi betwa ne tine mom ne tiri nwini de ne rasta no ka yeme ya adom na se basa hyen de a ombedwiri ne ti so no so se de no ye na de ye pepepe ena ono so nyame ya adom na sanka Barcelona lusuma Chelsea de a yinyini ti ena afiba lakadase ka kire ye ofia se okoda de Lumba ye nti ontumi mfa ne tiri mesi so sa na me se wotim no wo vem so mbewe ne o problem ne ye de hin o so da bi yenye ni scam na chairman se da bi ono no efia na be ye mrane ye da ha se o se ade the face aye ne de ese Obia ho na ye nyina ye ndam enye sikasem nti onfa ne tiri mra wo so wonye right ye pre afiba kra ko 5 ne series bet na me se basement ke be ya ka o de wonye 5 ne no basement da bi on pay sketiri na no pe ena afiba se tiri no so de on ti ase nti no mbe de wa ha most be 10 minutes this back and forth to sign decisive sana ya de sorry Obia ntumi enya na so anya ntumi se sia ne se ndiga Bismarck afiba te ase na ogitum se nke yemfa tire ne nya de ankene me ma bedi akira nka senior man Bismarck adu se ke prepare me se de in fact why you lucky o se me se Bismarck won Bismarck adu se why dey o se de otene se wuyi ne tine so a kan tine be de se adwe o ti o so why dey enka ye pon ho a kan tine be se adwe ntie na de sanfo so ye no hwe ne wanko ye bi fi se ne why lucky to Bismarck adu said I don't know why you lucky ya me twitwa agi no nya me twitwa ka chi we on fa na asema nyankopon so no so pa nya me so ene ka money show we se ne ye ka senka ye beko red control penifo nche na o madi nkomo anka show no nka ye be suspend ne ye de nyina aba se de ye me na pepe na go osuro kura so be ka senka onyi ntum enko be gi atum so one de so nka de meka bia enu ano no ba wa ye lucky Nya mi odi na chi so pa na onfa na asema DJ afiba because afiba wa mate ase so ye indecisive say ye ka bet ho nsema na say ye ka achinya ma ne nka bi efri ha sisi an mahu se me nko na me ye be ma wa wo DJ Hitman say wona ma no nko na ye be ma ofia wo nya be ma wo ye man class captain wo be de akire kufitela afiba to so ted Bismarck ka ho kwam ye fum kura de ono podium mem one de ma na kura me so on espresso mo ne ma on kan bi da fancy just munya mema what I say be ma bia ni fia ndo ase kan ya me ya dom e man kan nyima be di akira ma wesi ni kwa ma wesi ni kwa anka ne money hwe so be ye define ka Ghana for make say nko ma sha ase mo ba life yisu saa na nka mo hwe de be kwa ke ne Bismarck ditiri ne ka be ka te sa adwe sa na no sa o ka de o ye me na nka ne de nka said you nsuo ye ya anka mesre mpanimfo se ne de nka news na mo yemfa nche ne mfa money show ne nya nkopem 10 na nka mi wi a me nkofie nkoda ye urade nyankopon nka me bro nya da pa o ka fia be ye de nya wadwe ni mi adwe afiba de wanya de afiba ha mi o wow papa de ne se oba na mama na kwan nkasa enye bibia bi ko wadi mi hwambo right 51 minutes after 6 a.m. here major stories making headlines in the national dailies in Shiraba Kwajo Samebi Kwajo ubre ni Enquires. Rakobra me nase ne akwanya kase ade ma me na yemfa akwanya wi so emfa chia ene nase me netifo mutie ye free achichi ene benjeye ne ankasa yankopon hira wonom sa no pen wonom adwane show ne live on DLFM 106.9 na kuwakrata no yame adom ne nyina aba montene so entinsema hodo aba na yebeto yembo ase atutu no asere ne abasa na Obia hu de ekoso o my Ghana mu na yemfa okunini daily graphic kuwakrata no enshasia no pay na ensema odi aba no pay no mu odepta no mana mam bene headline no asema esopa no otiri mi say
insulate NDPC from politics. Speakers advocate na mpanifo akasa no pay echiri mu say. One besre mpanifo mu kan bi wo mu say. Efa National Development Planning Commission aye twenitia e kan say NDPC no. National Development Planning Commission. Ehwe toto ne ma se betumi abo na mpuntudwuma bo me no tim se du ba bia na ye de ya amanyosem. Ye de ya amanyosem. Ye ba ne sa so na eso ma ne ye hye da ni anisuadi hunu. Aso ye hwe toto ne ma se betumi ahyehye bibia to ho se o man no ahase ne ye fa. Ye pese ye de o man no kompempenso sei. Ye de agenda sie ne so nti se ye bibi sa de ma o man ne da achen efa mputudwuma ho de am. Adenti na aban ba na aban kwa na obi aba opese ode nipa kwotena ho ne ade ne amanyosem. I mean, edu baby say ha dwen. Entempenifo de afutu de mampenifo so mo srada. Ade bi aye o man Ghana kankro ho de enka be ya adabraka. Se wonom aso, wodom amanyosem ya, wo metumi aye ne mom Ghana da ache ne mpuntu de. Enka mo obi amfa amanyosem kɔ hɔ. Efisɛ mo yesa na nyoma ne da ache. Na wonom epenom bai se o man kasa efu ena mo aba bepe ebididi no makom baby. Eno eya sem titire so pa Daily Graphic wakrata no ede baye no ena ye banner headline ewo Daily Graphic wakrata no enim. Na krata fe toso edu emiensa ebo amane say Prince Edward abomodin abehiem abaye o man Ghana mampeni akache Jubilee House ombo modin abodwa data omo ekwaje no tumu ewo mampeni akache no Ghana mampeni ebo na baso pa opie Britain odi hine wo ho no ma in fact ogba adwumaden yi pam bipi mu His Royal Majesty Prince Edward be oman Ghana omampeni akache ya neneje pa ose wo hwe Britain man na Ghana man kita hudie ne sede enyankofa ne tie na ono so beboa ma enyankofa ne mu ayere pa se be ya oman Ghana dwadie ne mpuntudwoma ne ade no ebetumi akonka na wirum sakira ya hodo nso bia tumi akonka ne wiase nyina yatumi akwenu pempia make say the Prince His Royal Majesty Prince Edward edaso Ghana hanoma one Ghana mampeni ekodi enkita ho endrada awo mampeni akache. Okay, so he's the king of Edinburgh. Yes, Edinburgh. Ono na ye king of Honor Britain. Because they were preparatory. And as I bet make I said the Duke of Edinburgh. Yeah, sure. Duke of Edinburgh. Ono ena oye e honoma oye hene. So what the ba ye kan kasa ne mudia na espo hene prekope. I will say Queen Elizabeth. Omo pe oma omo de esi na nan a omo hwe emebu no. Enhyehyɛ yeso a sa title ni be no mo de amana your first one is on one by second. In fact, Obia Ntendra or Paprichiro Ghana Mampini Akachane and Kasempa. Ana Ghana Revenue Authority in Penny Fuch him say security for to me broke 3.6 million Ghana cedis. Anka we no kokwa. Kanipa bi fa kuntuna se akwa patwa ba bia kwatena jagum edidi ase no kwa nanka Ghana sikapot botene 3.6 million Ghana cedis we nanka ne nyina revenue loss na so nyame adom impenifu aboa menne se sika no entumi anwuna ngukwa ema oman Ghana yate asemode ene na du katafata so do biensa ewo Daily Graphic wakrata no ebo amane se Supreme Court dismiss application against a year het good face for no na woni mi se adwuma koye tufuma gudie ewo Pristia ne potem ho no no concession mo se kan ya ne chirim se ade afamra kwan so no mudi nyan na so penifo bi atam asem ne de na kopie mu a wo Supreme Court aso mo mpira so Supreme Court e de atem mu no ma health good face for ne se adwuma no mo ye no omo nam kwampa so na eye nti omo mfum bia nti omam do mo court no san de ko bi na so court no abbo no bongala o se asem ne mu hetu sa tentehuru nti no omo abbo ato agu ba bi kura so ne ho ensensem eno no na yenyina mu ewo de custodian ku akrata ne de bia ba na ye besra wodwane show ne live on Facebook no so a DJ Omarion a project ku akrata ntu ba behu nsema hodo ku akrata no e de enam anopai na the custodian ku akrata no e chiremam minority reject Pandai parliamentary election rerun. Minority reject Pandai parliamentary election rerun. Timike said the Matthew Nyindam no ne Matthew bedwen demand shawa no Pandai a bato no ekopie mu ewotamale high court AC agina CSM wo hwe kwan yefa so a abato no sunsun so no ku wie ye no chese pinten ne mentem ho ase bi sore kakra
nti ekoba asa no ama electoral commission no wa mane mu anhye da na ho fan na otumi edikre ye say Matthew nyandam na no gina mu de man pipa manyoko na de mu nkonim ti no aba no ode nafu amakon akwaduasa 30 days eye bosom ba ko asiwo say wonom nsan kwoto no foforo bio na ese by election omonsan kwoto foforo ante sa pa de a ebe ha dwen eno na make say domkuma na chirim se wedie onim anibra endi se manyoko na nya essence omanye tumi nti won be say omun influence omanga na yatemu ukrum ha no musi nti no mahada wa ban na aba enti omahada enom nenam kuntu na sisuma se epeska kra omunya ene so obaji ni nyina from nsem ena omahada yesa na mokra no edom dodo amunya ye de pa na mfaso be na Ghana fu ahede nya from so a kakra yenya ye ya Mighty 88 maji ebi afrim adinka Mighty 89 ena modo omokopie mu wo ablekuma not na mo hwan ba ko from na ebeka Mighty 88 nso mufuro no makwa akutia by election e wonso so na ye ayia MPP mo amode a nkakra na nso mokoyiro mu nsem sanje no kan ho na be Mighty 87 sisi mu kwa kupim opandai na makwaje ba akwa kan ho na se aye Mighty 86 na se je na moje nti do mukuma na chirim se da bi wedie katashi se bi ni nima bi mu na ho nti saa aba na mokoto no foforo mo nyintum na nyitum kira katafa tosuminu ewo the custodian and the nsem yi e de ba emontene so na yankoso anyina mu wo ho no ma asema e ba ye so pa ewo the custodian kwa krate no ba mane se okupie mu ewo finfi mantem central region na central region for etimi ede tichai kese pa so pam ede atai akane omaga na mampeni ebede kira onokure ya kotu franka ewo MPP amanyuku ma nanka oko akopere omampeni akonwa nanso fofi antwata no adwade abamu akoi na ntentema manu mane de nkugu poto Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ana omuchirim say in fact papa yi osefata and oba betna Ghana say obeyo mampani be de che no obo apa mane matumi konkan de moman in digitalization akwa ni muntu wedie omo ni say ombeyi na si nchen pa akofo ni pa afro de adabraka ebi nsi the finfimentem for digital kese pa e de atai Dr. Mahmoud Alhaji Bawumia chi mane soso akoya ni gisem ewo Central Region honum na Qatar Group to set up $3.5 billion US fertilizer plant in Ghana. Timike said ye yeni anam Qatarfo yi. Company bi ba be yade nwanwaso de amagana. In fact, ye ni kasem na ni gizem so de ma yenu anam ekuafo ene wo man Ghana nyina. Ni nyina ne say one person be sim fidujuma kese a eno no ebetimi aba besi oya asase ye. Oya asase ye fertilizers no. One ba be ye bi se be ya ne bo betumi ayefo no man yetimi eye bie ne de adua ye no ba ya hodo betumi abona no ba ye no etimi aso na bebe fi se ye ne yankasa no kra no ye won sase bi de dada ti yenya no ba ye na se ndura hodo beboa ma asase no etimi aso na biribrade a ebeboa pa ntimi kese de Ghana yankopɔ ya adoma Katafo edwumakuo kese besi plant kese pa ne bo no ebesom be ye $3.5 billion US a eno beboa no mo etimi aye fertilizers na Ghana akuafo nso emama mo matimi anya bi na mudi esikua wo mayima osofo no na ohwe omanga na ekua yeso ne den edoni mnyamfo ewre kopoku na den nsemi ede ba ya the custodian kurakata no ede ho amanepo ede aba anopai na make say no Supreme Court ede orders akwa Wesley Guest so mon responding to Muslim right claims so bi eya nkramuni a okwa se ne hyehyɛ yɛ nkramu no se otumi ye na se wo ma adwene se momo Wesley Guest no bia ba school no so nkramuni no be governor na mo mpene de a opese mo kyerɛ sen enti Supreme Court eden krata akoma Wesley Guest school no mpeni fo so mo srada adesrede ye nuanom muslimin somfo de aba no omunti na sopam na omunya no munya no pa na mo fa ni die no buo ma obia som ne hyehyɛ ye enti se be hadwen eno so won sensem krata fa etoso enum ewo the custodian kwa krata no ene de ensemi ede aba mountain eso na the daily guest kwa krata ne de binam the daily guest ede nsempi nam sam na wode mu chirim se new defense environment ministers in 2026 President Mahama na Ghana mampeni chirima onama na otete no mampeni na anum se mpenifo abo omudin se
odi kan no kra opani pa na ohwe ye ho ba mmɔ nsɛm defense minister Dr. Edward Omaneboama na Yakopon amfa fie ma helicopter yi konya nkwanhia ohwere ne nkwa eno achi nso opani pa no ohwe oman Ghana yatena ye eso oman Ghana mu Mutala Mohammed nso nkwanhia agye ne kona Ghana mampani yatwen wanim adinti na mo nipa afro din bisa ho ba mmɔ nsɛm yade ehia pa yatena ye so hia ene yɛsɛ de nipa ɛsɛ yatena ye Ghana mampani ndra da hurigiri si ne esimpie so a ɔse yɛn kan kyerɛ Ghana fo sɛ obɛhwɛ Ghana fo sɛ obetumi apa wasoafo dodo na yedusia emmoro empa ho da 60 ministers enu na ode bɛyɛ adwuma ɔpɛsɛ ɔbɔ no bɔ Ghana sika ho ban enti sɛ Yakopon amfa fie na sɛ asoafo no bi akwa kunya nkwanhia ɔmpepere na ho saa amammuo no still na obu man ne kama wapa obi di atena ɔmachi ɔmaprapra kyire ma no nti Yakopon yɛ adoma emfempem yi no ene adonu nsia ena ɔman Ghana ebenya ɔsoafo bɛhwɛ ho ba mmɔ nsɛm so ena afi nso ɔsoafo bɛhwɛ ɔman Ghana abɔde mu nyansapɛ abɛfo kwan ɛfa di dwuma ena afi nso yɛ na tena yɛ so panipa ba kɔbɔ adwuma hɔ no mo no ya me yɛ adoma 2026 ena ebenya bi afi we die akɔna wie ya ne sa mo amode mo nsa kyerɛkyerɛ bi nim so na we na ɛba sisi mpo mampani kɔpa we no ɔse ne kure nim munyan saa na mampani enye na adwen sɛ ɔbɛbɔ obi din ɛwɔ mfempem yinu ene edununu mu tiria mo keke kansa ne nyina no kura bia enhye da enim na asɛm ɛso paa okua krata no enim ha no mo the delegates kwa krata da nim na abehu ɔman Ghana polisifoɔ so sahene IGP Inspector General of Police me ame wɔ faase Christian Tete Yehono ne foni da ha no mo sei na nkra ne kyirima kata fa tɔso mmiɛnsa ɛbɔ amane sɛ sese de aposifo mpanifo eku eden krata akwadan Ghana mampani John Dramani Mahama say wohwe panipa a obo ni den se ono emeye aposifo so nyina sahene no yem papa Christian Tete Yehono ne modern boss ani etiombeso mampani ada enum se nka afi ba ko bi pene den anim ode besoma ne mfie ni sua ne te sa aboa wansana na onhye den ni chebia onhye den ni chebia odibire ni mu a na so na eduro no so nti esi utumi die na mpanifo kyerɛ Ghana mampani so mo sere na da atadwufo wa ɔman yɛnte da nefi so ba yi no wɔbɔ dwumaden ahomba monsɛm bibia kɔ kamenti Ghana mampani mfa emfie mienu emfa mpe ne so na ontumi nsom sɛ ɔman Ghana oposi ni pani ɔno ɛna da posifo nyinaa no temeke sɛ de Ghana mampani ne nsa kankrata no enti yɛhwɛ sɛ Ghana mampani ɛde ɛseɛ ɛbɛyɔyɔ na watumi ɛde mfinhyia mienu ɛde aka IGP ho na wakoso asom oman na wapo adwuma say waposi so dom hina no beye sahene na wasom na Ghana ho ba monsem akoso akọ nanim ewo oman emu na yisi ye staffer petitioner interdicted interdicted ayen sempi amika se de yisi adwuma yekuo no mu baako adwuma yefo no mu baako oye staffer no ho bia na emra amanfo de petition ade ade akwa ko bi onso na emu de ne de akwa na meka se de pedifo atwena sensan o man interdite no na ho sensem so ye ba na me wo fa se je mensa de mesre na anka be yanka anka on resign mo mprekon ano on resign adodo de bi ho ne senka na okay ebi ho no ma na okwa bia na aban na mprepre kira ma no so hu wa do pe kode na ese nya obi ne tu enti ontena ho aba no zia de ombetu no because petition na akọ no doso enti mpenifo chirim so ha mo prepare kire ma na nsenya enti eja aba ne tu no dia kakra bi ho no mo de eja no ma prepare kire ma me wo faase se be ye okwe no betumi nya kakra ko hwefie ene so hia ana DJ nya sa hia pa because e de ankwala be di nkwala ofie o nkwala ofie ti aya mo ho me wo faase na mo ne be kakra okọ aja obetumi dia ko hwefie me wo faase no so no hu ofo je mensa no ho ye me fe pa ya me nhira no na OSP exposed over SML deal to make say de kisi aja benso sisi de tournamentu said de ayene de enka ono so nka be ya ono de am so mutu no kura ha onya hwe because petition na akọ na ebro twen mu kyerem papa we betena ase pa say openipo mfa na nimfa ni Ghana mpenifo mo som dwumadi achi na se obi eye frakatam bukata onfa ho nkrata asem enkokodan abalo ya pani ono kura nso yo osoafo a ohwe atenten ne so no mmode anchi nipa no ne sika bi a wadi ne yenje na beye mpo yemfa ne nkotum ne yensa na ho ma o mai no papa we ba ye no mu kyerem say na so ya nka so ye adwuma ho no ne sika pa wo mo adie ene na bi ye koso no se ya ka se yen
yɛnkɔ so ama no nya adwuma ɔman bɛbɔ kakwa yɛnhyɛ da hu fa so bi yɛnyɛ wasoɛ no so nti na bɛyɛ mpo asoɛ no kora nka yɛngu no ɛna ɛbɛyɛ nipa bi ɔbɛyɛ so competent ɔbɛtumi ayɛ adwumaden papa bi di a na paa sɛ mewɔ fa so kisi agya bɛn deɛ lalae ɔmo mpam no koraa no nkɔ na ɔbaa yi ɔma yɛnya no so mfa so bi a to ɔmo adwa pam ɛno ɛyɛ the daily guest kwa krataa no ɛna de nsɛm yi ɛba no pɛyi na yɛnkɔ yɛnom no yɛmpie mu ɛwɔ the chronicle kwa krataa no de nsɛm nam ano pɛyi na ɔkyerɛ mu a Baba Yara and Esipon Stadia will be restored to past glory. Kofi Adams. Oswafo no eno hwe man Ghana. Yagudie mu nsensem ene mebuno. Hyehye yeso man yi mu. Eye me wofase Kofi Idi Adams. Na okire mu a wo hwe a emfem pem mienu ene nwotwe. Ena o mampani dada. Mia me wofa pani. His Excellency, the former president, John Diawu Ejekum Kufo, Ebo modern de Ghana sika, Ekosi, Akropama, Kesia pa fe, Ewa takra de Esipon. Kama. Edebo kan 2008. Oko Kumase, Baba Yala Sports Stadium, Eko Oyen renovation kama sie ni fine, beye bi wa Accra. Eko si bi kama disi tamale kama stadium fe eko ye bi Robert Mensah Sports Stadium Cape Coast ko sie ni kama de ma yen na ye ball kan 2008 ni wie ye no eba no ena oman mu mpanimfo emeye te ase se sana Ghana gudie nsem nyade eba ko oman ye mpe ye hia entiene ukopie mu ewo Esipon Sports Stadium na omo kire mu empan ene nkrante ne nkusie ne ntwe adowa ene wawia ene di so afiri sane tese enwura pa yesese tu se me wofa bi motuam ena emmoa edi mu afiri sane Baba Yala so sei so kotokokora bobo ho kora nyeye tese park na sei Common Africa Tournament mpumpeni fo ba ma reject Blasters intimi sisu akan Robert Mensah Sports Stadium bobo enkran bobo intimi wofa se Idi Adams ekirem sei yango po ya adom obepra kira hwe ema sa agropama hodo ya de Ghana sika kosi enne aban ba na aban kɔ a empanifu ama ne nyinaa sete process ano obehwe magana japade de ye ma ne nkɔkwa obesiesie ni kama boa se be ya oman Ghana gudie mu nsensem se betumi akɔnkan na mmea hodo a mebu ni si akan kama na nso agropama ne nyinaa sese no obetumi aboa na yetumi asiesie agropama no se be ya oman Ghana sika entumi enkonkwese kwa ti we die ade we ma koma so abisade ba akono no me wo fa ase so tumi ya betomlik ba kwa ma betomlik ba kwa ma wabɔ no se gua bo homode ana ye ma me wate ye ma me na hwambo mde adi Ghana na ha adwen pa bo mode ana ye ma me pa na nka we die meda wase pa to Ghana sika ye papa kofo de ye japade kesi entisa penifo hwe ni nyina tete ase ye ne ukopie mo Tamale Sports Stadium sa ni nyina ye basa why sesa Ghana ne de obi aba dade nwum na bediko ewa kidie yi nyina se bibia ma se no dade nwum na o se bediko ye DJ Hitman aya aboma me wate bediko obi aba ne de ne hia no ba se Ghana pa hye brand ne kankro de ne kira sema na se muntumi nsoma munya ye na dam bubifu a me organize eyi no demonstration we kro no bi hu se de ba beye mo ho motete too much na ensem ni bia ba na afoko e de ensem aba afoko e kire mam corruption and tribalism threaten Ghana's development o kire ma pro ne kankan e na afenso e na we ye siremni e na we ye santini e na we ye eyi ye fra ne sen eweni me ya igbeni na me ya hunani e na me na me firi kwa na me na me ye dehye mo ye nkoafo o kire ma sa ne mafon sa no amaga na mpuntu anyina twe asan proye ne kankan adwira Ghana mpanifu achi aye wo mte se hire ayesa jato ena atwa mpanifu anyina ho firi wo pampam kosi wo na ase ahia obi aba kata so sesa na ode asorako na o ma ne da ho na ye huna mane eno achi nso ena tribalism sa ena wo ye srewni ye mane kwan
na we ya santini na ya mpene na we ya chimni na ya mpene saa na we ya igbeni we ya unani ya mpene ebe bibini so be ya dan wo wiase sabe enti nipa no ba bi ofri no ani Ghana mpuntuo no dia pa twaka be ne no wo ye nyina ye Ghana fo enipa na mfa ho ne kasa woka oye Ghana ni akwanya ba ye hwe nipa nim ene ye bunatan obetumi aye mfa ama no ma ye sama Ghana mpuntuo nyina ye basa ma nya de o me wa faase afokwa adwa pa o se ye no na ma ne Ghana ye mpuntu dwuma nyina aye besai na me wa faase asefua de aba ma hye badwani wadwa pa ekwawo asefua MP for Tafo pankro no wakaka na adwen o kirem se NDC aban ne ye twobo aban ye twobo utwa ne wabo o se ye twobo aban pa o hwe ne we mo ye ne dia tebo do mba beto mbeti Ghana boot mbeti twobo akọ o mama so mbe Ghana ye nti Ghana ne Anidaso se Ghana be sesa ne mpuntu aba ne de o se NDC aban ne ye twobo ti mo fo mani ni eche na mbe hu se de o kan ye no krepa na editwum carries little political cabbage. We will vote for him. Ashanti region delegates. Ntomu chirema wo hwe miame wo faase a akane na oyo so afo hwe o man Ghana adusua anahumesua eso a no kra ma hye bedwan demand hye wonom egbobosom twene den the doctor o say yaw edutwum na meke say MPP mpenifo wodo mokwa pere Frank Tubire dwumadi akwa ginam ekote wo so abaso mampani no ka ho bi na Asante Mantemu delegate obenya kwenya to aba ne bi ekirim se wo hwe onimnyamfo doctor Oseya adutwum na tese efi bi anhyede ne ho saa wo hwe a efi ne keka bi anhyede ne ho a se ye kase ye Ghana fo koton ne se ye nto so aba Ghana fo betuma prepare MMPP edinkonimti ono de omuhu ne se osafata se wo betuma akoto aba ama no mama aka ne de omo kirim se omo nsem agufin kyese ifie wo omo ho no mokoto aba ma omo ase omo vote no kwa nti omo mpe obi asem se ono nko a eno ho nsem aba. The new crusading guide at the Ben Namanopay. The new crusading guide and Odin Samabay. Now, make a much let me say Adolf Tete, the nearby ECOWAS court. After unanimous 5-0 Supreme Court defeat in Chado land case, Timike said the chairman Tete. Now, swaya shepa, Sachado and Sassin and some equipium or quarter. Court ehwe nanim din no se na o chairman ahaya Ghana Supreme Court na waba no nsase ne de emfa chairman onkrata 7 hyede animu anasa ro me ya no mpanifu bi mu de ne ye guy to that dey ne papre kira ma kotena si din senior si de bi senior out of tete kire mu a asem we de pa say unanimous decision sen na opani ami wosika ente se na me munka asema ba court na munia yina no de se ba kofo krampo anka bi ama no na munyina matumi ade atia me saa me mpini o se Ghana na se Supreme Court na so a ECOWAS eso sene mo de no o de ECOWAS for court ho so mo nka bi ma no ade enti na asase ono awa ne nkrata bibia di mu kama na mo Ghana matumi atena anom etumi ama no 5-0 yina no more decision yenya ne saa kra to de asem ne kwa kopiem ewo ECOWAS court say ECOWAS mpenifo nka bi mana wedie Ghana mpenifo petuma prepare kira mana ayene said ayeso no ha ne pa nti ECOWAS court nka bi mana Ghana ha ne de o ma tantene anhyada enye adwuma kra ne buafu pa nti mkese de ne bag bonachi a enche bi oba akofu print na nani ho hantwo o de ne nkrata asem akwakodan ECOWAS court na court no aka bi edi ama no ene ho nsem eno no na yakuyanim na miame wafase Gertrude Alaba Isaba Tekno aka na oye oman Ghana otamuafo pani ewo mayin former chief justice o chirim say Ghana yetime Lucy jurisdiction fight ECOWAS declare CJ Tekno right case must go on today I don't know Ghana Lucy's jurisdiction fight ECOWAS declares CJ Tekno's right case must go on. To say me kese de ye maame get to Alaba Tekno sensema yetu ubekọ omampani ahụ na wi apani pa for na so nsema de kodan ECOWAS court no. To say mu chiri me se maame no.
ne case no right ne ko was mo declare CJ Tokuno say ne case no right nti say it must go on esa asem no omo to aso ti ho sensem na ba na 2 more years for Christian Tete Yohono. President Mahama extends IGP's tenure to make say the hwɛ nim sɛ Ghana man panin betumi edi mfinhyia mienu edi aka posi sahene na wakwaso asomo man if say the modern boy ade a aso ani pa so ani pa na presidency omatumi commemorate eye International Men's Day omatumi dia prepare wiase nyina mema da no omampani aka che tumi ahye ho fa dia efe pa na ni age pa na Ghana mampani yante won kasa mema no ka nya hwe kura sanka ne sei ana DJ man kan yi se mema da dika mampani betumi prepare chira mai ka Ghana mema nyina nanko wa ye nyina ya list fe ye wo ho abe ho nanko wanya mu alert from the presidency the Republic of Ghana member ni nyina 1000 bi nka mo nyina nka mo fa prepare chiri sanka nya bado ka wampere uya ni sanka mane de ana mema ne chiwo miss Canada ti ma de prepare chiri ma wo because adwuma ye nyina yi wo ma what I say omo chance member ni prepare chiri mesi Mother's Day pa man de dipeche wo e man de dipeche ba ye de chase wonyo ba bia akran first chale wo ye ba memu ante ne de wo aya de ante ne me ko prep chase ye ntibi chire se din na ma yi nko a ko ne ye hwe ni musenka ja ye boss Ghana man pani nka ja obi abinye mu alert se mo we data ni nyina o munim Ghana member ni nyina no we isi Ghana Canada ma ye munim information ke be hu ananka wanya konkron ba ko hwe nanka from the Republic of Ghana presidency Ghana man pani member no na prepare chira mamu ye atadwufo a yo ti Ghana man pani o ma hyefa kama e ho nsem no e na abai na the almighty daily guide edin nsem nam na asema eso pa no ene odi abai EC petitioner stole printer on interdiction. Hey! Na katafeta so emiensa wa hano na omode ye maami Jane Mensa foni abeda ha na omu kirima ona ye openipa oda aso hwe o manga na bato ano ho fe pa huna oni bro ni difference bi anhya den nimsa bro ni fita pa na obeye bibi ni ntra na mu kirima Obia ono no ye adwuma o yisi aso ya competition no ho bi den krata ko ya no mu kirimi se o mo internet no matwe na sense free say okoko wia printer uwe kwa wia printer atente hurotu ya otu be hurija atente hurotu ya otu be hurija tempenifo di jack hanoto a o matwe no asensan ahon sensem eno no na meke se de Daniel Kwaku mfoni da hanom o kirema zipline suspends drone operations over unpaid bills. Zipline suspends drone operations over unpaid bills. Ntimeke se de o hwa na ebia na yaresabia muhia muja na edie bi nam wiem ase pray no no dimirika de abeto no de amamo no wasan ko omu kirema adwumayefo na ketua na ema o mpenifo mpraprechi ntena adwuma no mo kotena ba bi adwuna mo ho amko kotena ba bi adwuna mo ho se mpenifo diska ba wo beto akoso ye adwuma na se mpenifo fa diska na ma ya de a agye se mo kofa wie mu hyen na mo de kofa eniema hodo na be kwa yaresa bi o sa zipline fo no se adwuma na nya de ombe se mo de kutua mo ka de ombe benti sa pa de a agye mo a mo de good taxi e de ko ene kwa taxi drivers ni benya adwuma ye nti eno so ye na National Service Authority for penifo nsensem ya ma me gift your wall mensa ho nsensem ya no ensem ne ba na ebo na gift or wall ordered to file witness list de me kese kata fa tasunsia e o daily guide kirim say omomode na onfa na dance die mra on file witness list enfamra na penifo ho de ekọ na de eba no mprapra kirima ne tentem kra na ensem wa ho mamen kana brofo na ye de o si MPs in dogfight over cost of sanitary pass. MPs in dogfight over cost of sanitary pass. Katafa to sunsia Vincent Ekwao
asifwa asante mantemu pankro no ana halu na idris oswafo hwe o man Ghana adusua so ana ndra da mahye badwam ekatoma mento we insa sini nyankro hwena no we su sini nyankro hwena no woso ya meka hwena woso so ya meka hwena hwe ubize ya se ya na ne nyina ne se sabe nyankopon ya adoma emma obabia wo Ghana ha no busum du a osiesie ni kama eprepre kire ma oba no nti ede oba no bebu ni nsa ade obehia siesie ni ho no eye sanitary pad na amu kire mu a dom keze de kire mi se wo hwe kwan a MPP amanyo koi fa so ede sika bituto sanitary pad no so pa ma ho be kire wo no ma anya semkuma kra nti omo ba ye na mo kire mi se Ghana schools ni nyina senior high school ni den ni junior man obia benya sanitary pad ni be free of charge muntu aka prekra ene mo fa ma Ghana man ni nyina ana senior man kan yi kamo chechama man ni nyina na nya free sanka no so beboa o eno na omo kekeka na mo kekeka nsem de fadom kuma no ho na mo na mo ne boy ye den na dia na kwaw asifua visa ni kirem so mo se mo ma yenwene na mo duebo mo ba yi bosha mo hye mo nyamu ba kumpo sabe sanitary pad na mo ye humpuntudwuma na sanitary pad na mo checha ye mpuntudwuma Ghana fu anya na o makoko ma hye bedwuma ho nsem na ba o makko ya no baba ya na abai the metro line said in some nama katafete senu kirem say President Mahama extends IGP Yohanus tenure by 2 years intimike said ye enyame ya dom am post sign said di kan ya na bibia da din ye hwe nim se Ghana mampani ede mfinshi ye nim ye nu beka ho ama no fi say police council penny for the krata akoda mampani Ghana mampani se papa modin boso ani nti o man mfinshi ye mienu ka ho a ebeboa ti Ghana mampani san ka krata ndi ye hwe so mampani ebetumi approve no wagye atomu no pani yetimi di mfinshi ye mienu aka ho no wasom so my Ghana post sahine na aduchum get overwhelming endorsement in Ashanti region aduchum get overwhelming endorsement in Ashanti region. Mika say the sentiment temu katafeta so nwotwe ewo the metro lanes kwa kata na ba mane say akane oswafo no hwe manga na dusua so no kwa ma hye bedwan de ma de hye wonom ewo bosomtwe atadwufo wa wate denne atadwufo wa ene watadwe ye ba wi ate denne sentiment temu delegate etuo di nachi a in fact o magina tumpre kopɛ sabane de sune onu firi ho bia ne ho bio oye bosu ba kopɛ o magina tum eno yen sema hodo a the metro lanes e de ba yen tufane yen koya nim ne mpie mu e wo the Ghanaian publisher ono so den sam nam na Baumia is MPP's 2028 best bet upon Nkrumah hey me wo fa se ma hye bedwene de ma ne hye a wonom o ewo ofomase awrebi ono kran so akane no yoswafo a ohwe o man Ghana nkita hudie so a osan so kwa beye adwuma ewa so ehwe o man Ghana enwuma na afin so adansie so me se eye housing and job ministry honoma me wo fa se ko job pon Nkrumah former morning show host Edema Joy 99.7 FM o kirema yan kantre Ghana for say titiriu ene MPP amanyuku no samopa bet ebebo na matumedi nkunim dia your best bet Dr. Alhaji Mahmoud Baumia Mr. Degetor ono pe de betumi agitumi amamu na munnim na mokoya mfom so tutia na oso no bekọ so atren hu dem afebo efrize ono ni nipa oba pe Ghana fo betumi agina to mo aka ni nyina fini keka wo mo ho a bia nsem fata to we se me wo faase kojo pon Nkrumah na ode nsemi de ba Dr. Mahmoud Baumia fo ni da wa bote se wa bone tie fefa wa sere sa na space ni hye ne ni agepa o kan sem fasa nsem pasa fa me ho na me ni agepa ya papa Christian Jeto Yohonu nso finhia mienu a yehwe nim sa bande be ma no so da ha ya ka ho nsem ye montra na Pandai election verdict aye nsem pi dom kuma na chirim so omompere aba no monto no fufuru bia o magina tumi se ma hye bedwane anu ano no mbeto aba montwe next 4 years na fi we pass ba akoto aba fufuru Pandai de enyene ha omompere eno so nsem ne ya ka the new publisher the bin now no chirim say education minister schools won't undermine religious rights Resigers won sensem ne nuanom muslimin sum sensem yam no so afo a ohwe hum obanga na disua so chirim se o makwan ma school bia entietia
esum bia mu nipa fa hodie so da sɛ woyɛ kristoni na sɛ wo no bɛgye wabɔdwe sɛ yɛ mamfa wabɔdwe sɛ nkosi hɔ osua de woyɛ yɛ nuanu moslimi ni nso na sɛ wobɛgu veil ne ade ama yɛ fi a yɛnya wo na kugu bi ɛfiri sɛ wosom hyehyɛ yɛ deɛ ɛni sukuu ne ho hia sɛ yɛde sukuu nsɛm bɛbrabra so ne yɛma wosom asɛe then deɛ ha adwen so education minister schools won't undermine religious rights yɛmma kwan mebi nsi da sɛ ɔno yɛ ɔsoafo ɔhwɛ adesua so yi ebi nsi koraa ti munyae koraa na obi kɔ asɔde a momma no nkɔ na asɔde nkutietu bi afa ahodie so school hɔ ɛnyɛ koraa na Mahama gives IGP 2-year extension ɛno nso sensɛm ni aka yɛnka bio minority reject court ruling on Pandai by-election ɛno nso so yɛka yɛnka bio the daily statement ɛde binam asɛm ɛso paa no ɛyɛ Pandai result were valid dom kuma no no mo kyerem sɛ abato na wɔn mo kɔto wɔ Pandai ne deɛ ɛno ano no ɔmo tu ni yie deɛ odi nkunim di yɛ na yɛ aburo ne bɛyie ne yɛn di sɛ mo yɛkɔ no pɛ sɛ ɔmo yɛ saa gyegye kakra na ɔmo nyan na ni biribiri yɛ nti ɛne biribiri yɛ nti mɛhyɛ badwafo dɔm dodo ɛnti saa 261 bebree sei na sɛ ɔmo deɛ kakra ɔmo nyan yɛn so mo ani san brɛ wɔn nti mo pɛ sɛ mo san akɔ kyinkyim ɔmo nsa kwagye baako ka wɔn ɛbɛka mighty 86 ɔmo mpene o ɔmo mpene na yɛ double number 88 wodane na enye ye wobutu na enye ye ɛna mo ayɛ saa kyinkyim ɔmo nsa agye baako na ka 87 na twabutuo 87 betuma 78 ɛno sɛ nkɛyɛ na ma bɛyɛ 86 na ɔbɛyɛ nden ɛbɛyɛ sɛn 86 68 ɔmo sɛ ɔmo mpene ɔmo mpɛ 68 86 bia nti aba no ɔmo mpene ɔmo nto no foforo bia bio nto foforo bia ɔmo abrɛ mo koraa nto no foforo bia na Supreme Court orders Wesley Girls to answer religious policy allegation within 14 days. Timikaji the Supreme Court de aba say mo ana mo say mo mpene ma yenu ne Muslim fo nkofa o mo meye o mosom ho ne ma wo hode a mo nkrata asan de kire say mo wo say tumi no mo fa mra bonten ne fo ma akoma akudu nan etwam na se yante ho hwe a o mbe dim dwuma pa ma ho se Nyankopon wo so pa no why battery nso ka ho o so why today Yenkoyanim na yempie mu ewo the Accra Times them say Afoko calls on youth to keep the hope of nation alive. Na Afoko chim say Ghana mebo na monsori na ma Ghana ni so ade hunu no. Enko so antena se efri say Ghana da chinyina gina mo so na se mu jama nkokurafo ne mrewe ya bai dia. Ombe prapra kira wa mo na mbedu baabi no mu hu boto ne fa kura nhye efri say obi aba ne de obedi ne hia no. Nti mebu na na ese mo so de na mu gina mo na so na ebo se be ya Ghana ibetumi akoye ne mpuntu nti saa de o man bebre agukwa ene ho sensem no wonom ede aba na ya papa ya de nyina ma hye badwuma cha mahene right honorable Kingsford Sumana Ampan Baben ede nsema beto ekirim say citizens are owners of power. Speaker Baben tie mika say de okirim say yen ya ye wachira o ma no ye to aba no ye no ma no ye de a tumi ni kita yen de ye pe ne ye beye nti ese ye ne ye citizens no yetumi sigina ye ne yetuma ompanifo ne hu ne se Ghana ye dia de ye be ka no na ye fa na ti se ye dwene yiye na ye sigina ye pa Ghana so be kɔ nkunimdie kwan so ti ya nya ne sa de a sa ne be ya ho sensem na abayi ti me go fa si fo ka o mon ti ase the informal kwaka tandi bia ba na Ofoliata booted out again, charged 5K for wasting the court time, for wasting the court time. Oh, say papa can Ofoliata akane o man Ghana photo samfo. Ne din pa ye Kenneth Yao. There be mo ndi ni nyina mfiri honom. Ye Kenneth Yao. Din de na wuyi. Ye Kenneth Nana Yao obiri ata. Enye din kuma on. Ofori nye obiri. Kenneth Nana Yao ofori ata. Ex former minister. Finance minister o. O so mo kan so mo de nkrata ntansa bi kwachi no ne ade de na ba ne ade a. Senior de nsem ekogina nyina court ne ade asenke ba yanka court no. Entumi prapra chirima no because onyamfum so Obia na kwa mo de ne fa so no. Enye kwa no. Na the informal kwa krata no nothing but the truth. Chirim sa some of the koyo no.
Oma bonobongala de sana wa asma de ba ya se be mu hetu sa tente huru enti krache we hu ana oma twa na asom na so tro ma papa na asem no ma so tro I mean papa no sum asem na bonobongala to kram omu chire mu a 5k sa sika no omu chire mu so waste court no time ti no omu prepare chire metua sa sika no ma court na court enfa bi nkope eyi wachi bi ni fi so ma wisi om time kwa na Toshi drops bombshell. NDC better managers of Ghana's economy than MPP. Ti na Toshi nsem no kaka kan bia Alwin na Toshi ado. Lati kaka bia say oba Ghana sika sam tutu ye pa de a oh. NDC ya de say ye moa Ghana sika sam no mo ya de se na MPP. Ti omuchem say ye bombshell and what tree. To two bomb no hwan de kun no ye moa mo ho ana ho sensem so na abayi ene de IGP trend pa e o trend pa nyasem kuma kra nyasem kuma trend 2 years ne de amuso mampani fanka ho na Abuakwa South opens 2025 teacher award nominations dimika se de okopi mu Abuakwa South teachers nomination no wa bia to no ma award no wan ne bidi nkunim na so mo sama ba the Ghanaian point at the Binam. And some of the buyer no. IGP in Semia ba Yohonidia, Cecilia or Trano, Kuakata, who do in the back of Brand 7 Dawson. Janina Wilson for Kuakata Mobosono. Yamfa Ensina. Said they were only to Dana, said them wafa so for na. One mum wafa, Masman Yumena, de be a motative and a baku di biaba. Wouldn't miss your money, a bonny back on a day a day. Alematu Abubakar ni dia shada kama nya Ghana for na de nya de man na ma me so amfa ma no no na kofa side in the tone ho so a wo se ye frɛ no Hajia Sweetness oye de nti ye frɛ no Hajia Sweetness no chirim se ne na danfo ba ko edi ne birthday ni twetwe mu twopa che se boy ni prapra chiri ma no mo no ahu se wa prapra chiri pa na senior man ni den Edi Joseph Techi dodua frɛ ne se incredible oye teacher awa asante achem Breku Primary School ti we de eye ne bestie efia ene chirema ne eye no an bestie ni twotwo mu twa na de nyina Joseph Techi Elias incredible a teacher at Asante Achem Breku Primary School senior ya mention awuda we no ya no sere kokra o ma nimdie ne mu ntretre nyansa o de be kire mofra na de na mofra na nya nyansa na da ache no beba be ni panipa wo mani mu no yankopon enfandom yedie ne nkwatenten se de o mokata kire fo aketua wo soro no wache wo de waketua no genifom yankopon ma otumi na kokudura de be ya adwuma kire ya mofra ya de na waketua no so Ghana mpanifo betua papra kire ma wo na yedie ene nkire brabum so happy birthday goes to you Joseph Techi alias incredible a teacher at Asante Achem Breku Primary School we everywhere wo bestie if ya and was saying for birthday we and farmer right because na fair that say we ko wakata mo boso na dia ba quick commercial break here ba I want to say ne World Sustainable Transport Day. World Sustainable Transport Day. You be doing come pa. Quick commercial break here ba. Anidaso mo bia dwuma die no. Ya be traso ya be sisi a. Minia Febme Waso any umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels 171 Trail se wo pebe bia ye meetings and our conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe be bia se DLFM Plaza Bar
bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Miss one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, set weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, neighbor Sheku Amoniaje, Echegusa, oh, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, the Edine Papa, in the Padem, the Ebuso, into Saope Hotel accommodation with a serene environment. Yeah, Ubenya was soon Jedia, ya Bia Punama, a fair 1-bedroom, any 2-bedroom apartment. Yeah, Ubetamini Wabusia Abetinem for a limited period. A fair the Ofosu Plaza Hotel, a Chuaquine, a walk, a botan so, any attichum, ya Nina, a Koforidia, a brin so, Buyan Wahiras, any fire service station, no, in the dish anymore. So, Denta, your Fafa, Ubetami a Freyan, or Mayiso 0530458834 na 0207979461. Email info@theofosuplazahotel.com. Website www.theofosuplazahotel.com. Theofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Ekunim die mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof no the luckiest season 3 aba we ya akwanya ebema waso wola akahwe na se utie yi a ubenya sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afa so abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# nia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana nia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo ana se mia mienu so na wankasa yi number wo pe fa mobile money tiaka enu ano no wabeka agudie no ho kwan fufura obetimi afaso ede wo ho ahye agudie mu enu se ubebo thelukkiestafrica.com e wo internet no so se bia mia community ticket no so na yi wo number ana se my system ne eyi bi ma obetimi ato ticket no ama wo dofo bi ana obaba open asem se wo Ghana fa baba money tia se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa banka di tia ticket ba ku bia betumi abo sika no ho empen ahenum eyi ye matsa ye pe na nia wo community bedin so betumi aye mohudu bo *712# ana se ko thelukkiestafrica.com yen kambom na yenya lucky na lako bebia shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so. Highlife Festival 2025 is here again. It's a 3-day event, 28th, 29th, and 30th of November 2025. On the 28th of November, Friday, Daddy Lumba's night. Come, let's celebrate legend Papa. High life without Daddy Lumba there. Nah, Alpha, if you can sing, pick up a microphone, sing with the man, and the crowd will follow. All Daddy Lumba fans are invited. And yes, Kofi Inti will be performing that day. And then on 29th November, Saturday, live performances from Aketechi at Danny Best and a live session with Kwampa Band. Hey! And then on 30th of November, Sunday, Lucky Mensa will be turning the whole place down. Come back to me. Sunday morning, 10 a.m. sharp, it's Enquires special. Then live band starts at 6:30. It's a 3-day back-to-back live band high life music. And it's happening at Chrome Pub, Tema, Community 8 and 9 Junction. Media partners, DLFM, Adum TV, Adum FM, Kesben TV, Daddy FM, Bright TV, Asasipo Radio, and Showbiz TV. Powered by Soundmasters and Chrome Pub. For more information, call 0244-621097. The luckiest, luck is everywhere, for everyone, yeah. The luckiest, luck is everywhere, for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go bread, but you need some luck today. Just dial *712#, make you play the game.
everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. You could be the luckiest. It's official. DLFM 106.9. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. All day, yeah, I'm from your brain. I said this was something high. Or drama play a bread. Into I said this was something high. Or therefore in a war for a man. Therefore in a war for a man. I said this was something high. Or drama play a bread. City dance was something high. Or drama play a break. I don't want to Papa. I don't want to Papa. Wambasumo if you come and boom. Wambasumo if you bottom boom. Why? Wambasumo. When you're here, no don't cover. When you're here, town there. What did me imagine Tiga when you won't come and say, I don't want to Papa. I don't want to Papa. Wambasumo if you come and boom. Wambasumo if you bottom boom. Why? When you're here, no don't cover. When you're here, for town there. When you're here, you won't come and say. Come and say. Anybody think you know what you did is come back. If you're singing what you did is go. Anybody did it, and what you did is go. Now fear. When you're here, no don't cover. When you're here, for town there. But in me, I do my work. When you're here, you won't come and say. Anybody did it, and what you did is come back. If you're singing what you did is go. When I'm here, baby, you won't come and say. Give me a to know. Me one no son or day. You saw me jaya. Mrs. Asianka Grandpa from a major day. Without from team in Australia, yeah. You see, you know, no bear me on solitude. You know, no bear me on solitude. No baby on solitude. I'm from a casa set up on the people. DLFM 106. Dimmy you are. Yada mommy go crazy. Me down me you are. Yada mommy go crazy. Dimmy you are. Yada mommy bottom. Me one no son or day. You saw me jaya. Mrs. Asianka Grandpa from a major day. Without from team in Australia, yeah. You see, you know,
106.9. Namibia. I do see it. Namini Mao Namibia. I do see it. I won't be it. I do see it. Run, yeah, no. I do see it. I won't be it. I do see it. Run, yeah, no. And you want, and my Jamoya and you fry and you. Cover Jamoya and you fry and you. And this a dancing in choir. Dancing in choir. Only one row. Oh, Messu. And this a dancing in choir. Dancing in choir. Only one row. Oh, Messu. They want to kiss him and say, pardon. DLFM 106.9. Pardon. So kiss him and say, pardon. So kiss him and say, pardon. How you need it, forgive me, say pardon. Nam shaya say. Tu se mata no chansie. Obia say. Nam shaya say. Tu se mata no ke fosue. Obia say. Nam shaya say. Tu se mata no. 9 minutes after 7 a.m. here. Beautiful song coming from Charles Kojo for Sudade Lumba. I do see na whoopie. Baba so papa. I was trying to pay you in come on crowd. Give us speak up so near the home come on. Give us speak up song. For my church calculation sexual weakness. That man was so to me just a web memo. Badjuma ni ye. What the anti sana diache. Just a web bemba. Give us speak up sauce. I've been watching on Nasu Papa. What the match say I trap it. I don't see. I won't pay me about your. Give us speak up sauce. I've been watching on Nasu Papa. Give us cook capsules about. This is in a year, one point one person. Coconut to YM Tim Nehawa. I don't your friend give us cook capsules. Give us a bam channel to support your immune system. Now, I could tell malaria, typhoid. I don't feel join these. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a Benya be a talk. Give us in petty for 0543 222 470. 0543 222 470. Give us right to pa. Alabama Musa want to me and Musio. Lumba super natural mineral water na make for the amawa. Lumba super natural mineral water. It's pure in every form. Ready be a woody upon to be a water. We hear Lumba super natural mineral water. Lumba super natural mineral water. Sabe then away your partner away. Ye na away your friend away. If you whooping super papa dia savoir. Lumba super natural mineral water. 24 hours. Sachet in your bottle. 0555 27 4757 0555 27 4757. Lumba super natural mineral water. Pure in every form. Experience the ultimate in comfort and luxury. Yofosu Plaza Hotel. Yofosu Plaza Hotel. And the latest hotel about Tawa. Obia didn't need your home. I go for you at the Chemo. I have a button so. I'm ready to say I don't offer for her. Yofosu Plaza Hotel. Comfortable and luxurious rooms will have. Conference room for all your conferences. Our gym or swimming pool, restaurant, barber salon. Yofosu Plaza Hotel. So look no further furniture hall. Yofosu Plaza Hotel. Depending on if you want to see your reservation. 05304 588 34 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort with Yofosu Plaza Hotel. I'll be back enterprise in country. So what in the papa na babronya na ebe. I mean say what on kwada nta de. Oba nta de what on. Me na wanka sound what on ta de.
Abibec Enterprise. We've got a wide range of clothing and accessories. Our Abibec Enterprise. Matter there. Type will be a baby and you do Abibec Enterprise. My tops in our Abibec Enterprise. Our Mema jeans trousers, cargo shorts. There's a near man at the Adoso. Our Abibec Enterprise. Also furniture hall. Also Brabajodia. Quadanta, there was school bags, underwear, tracksuit, and Mema t-shirts. Many Abibec Enterprise. So look no further. Abibec Enterprise. What is your home? Your bed sheet pillowcases. I make sure baby I be Abibec Enterprise. Yeah, they do me total filling station. The bunch of pepe. And if Abibec, that was 053-812-9755. 053-812-9775. 020-815-6691. Abibec Enterprise. What then Tadiana Baba? Abibec Enterprise. Papa. Abibec Enterprise. Home of quality bills. Quality you can trust. It's a winning season again. This time around, we're not just chasing wins, we're collecting them. I can't say no much on the side. And the luckiest are crowd here. Also, to be our mobile phone is here and I feel so good. Also, to be a group up. As a secure woman, the doors of Papa. The luckiest are crowd here. Our mobile phone is here. Dial star 712 hash. Star 712 hash. I want to agree with you. Options near me, you option 1, I feel option 2. Option 1 casana, what to the amount. And I feel option 2, no to the amount for fra. The luckiest are crowd here. It's time to get lucky. Second doors wants to give me good bottom. No more attached. Who did l'argent? Get cash. Someday, woman here. I'm also say, would you let me do more than someone on this one, let me use bank card now, dear. Now, one ticket can multiply your money by 500 times the amount of money you stake. And I feel whole community in this. It's many 10 times the amount of money you stake. I said the luckiest are graduate and you come apart. So this is your golden chance. Let's up all. Let's get lucky. Let's answer lucky dear. Our baby like I said, graduate. For mobile phone. Now dial star 712 hash. Now bro who should be. Special good morning and command and not draw watchman. Not draw watchman. Special good morning and confirm. AJ baby, special good morning going out to you. Without one team is sorry, I see it. Yes, you know, not you know, on a bad man on solitude. But you know, a bad man on solitude. Yes, you know, not you know, on a bad man on solitude. And from a casa said up on the people. But damn you are. Yada, mommy, go crazy. Without me, you are. Mommy go crazy. Oh, damn you are. Yana mommy bottom. No one no sign no day. You saw me jaya. Mrs. Asian kakranka krama bameja de. Without from team is sorry I see. You see what you know na bame on solitude. You know na bame on solitude. You see what you know na bame on solitude. And from my casa I said that bunny bibo. I didn't want to miss ye. Na me pie. I didn't see ye. Na me pie. I didn't do see ye.
be it. You do see it. Run, yeah, no, no. I do see it. I won't be it. You do see it. Run, yeah, no, no. And you want, and to make you more than you fry and you. Cabbage more than you fry and you. And it's a dancing in car. Dancing in car. Only one row. Oh, don't mess up. And it's a dancing in car. Dancing in car. Only one row. Oh, don't mess up. They want to get some messiah. Pardon. So get some messiah. So get some messiah. How you need it, forgive me, say I'm shy, I say. You say my dad, no, I can't see it. 106.9 Anidaso Wɔhɔ. I'll pay the breakfast show is on. Join you live on Facebook. And then World Sustainable Transport Day. I'll pay a bedding come up, Papa. Join you live on Facebook. Share link na fi wofufuro bi nso into me and be and pay. Anidaso Wɔhɔ, yeah. Obia done Mr. Otuya, no bitter, curating, and no yes, oh girl. Nasemedi, Makumeni Namawa, now we are Konongo Kaya, Wow, so, no more business, so, and in a may, me, Michael Johnson, ooh, girl. Enquiries, and new damn impel. Yeah, for I do a gingia, encourage when I go wash them. And new yes, is here, boy. And I said me, yeah, I said, dang you now, now so, yeah, oh, Casanova, and there I drew a china, I could see ya, and you know. DLFM 106.9.
106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia na pempe fo atena se. Ebedi nkoma. Sabe wa me na fe me mana kwa ba. Na fe nkoma wo honom no yendi. High deal. 106.9 join you live on Facebook ba. No wa share link no amofoforo bi nso atumi ahwe bi anape. Sambi machi biem. Yeah, me joso. Bibi abokɔ de. Yeah. Yasa babiem. Na bibia de na kwa mu kama. Anape yebedi nkomo. Yeah. Yebedi nkomo pa. Nkomo ho. And anape midi kan catch you say ene a World Sustainable Transport Day. Yeah. World Sustainable Transport Day. Sure. And then so yebehwe na fi yedi nkomo. Na seda ono ma yemfa Lumba in super natural mineral water. Lumba in super natural mineral water. Wana daroma and yedi dwumadi yedi brewa. And se wo pensuo edi wudwuma. Dwumadi bia wudi aponto bia woto no. Eye Lumba in super natural mineral water. Wana daroma na pay yedi discussions no. Yedi brewa deal. 106.9 FM. Join you live on Facebook and pay nkomo ho pa. Wo ba no share link no. Amofoforo bi nso atumi ahwebi and anope wo deal 106.9 kwayo na enra na yedi nkomo. Yeah, sure. After rent ho. And nkomo na yedi no Ghana for wo interest wo mu ye papa. Kwasem. And one thing na hadwen ne so obi anya sika no person ko han dan. One fanfa agent so a unya baabi ntina. One fanfa agent so a so obenya baabi atena pa no eyade a eho eden papa. And agent foi enra na woka. Yeah. Edan ya wo ko rent no. So wo 2,000 Ghana cedis a wo 10%, 15%. Sa percentage a wo gi nyina no. Aban enya so mfaso. Wo ntua tax bia wo so. Tie na so wo pedan a rent wo Ghana. Sa akra na wo, Kumasi na wo, Takrade na wo, Tema na wo. No one fanfa agent so a. So benya dan ni bi no. Eden papa. Kojo we yankomo a ekoso and Ghana for e wo interest wo mu pa. Ba na pay yebedi nkomo. Yeah, sure. Ya make rent control for aso ye na fe no. Ya di san komo no na fe ya hwede ye. Se wo bia sini dan. One fa amfa agent so a unya tenant. Agent foi e na di obi beba na fe wa ba rent dan no. So ya de a e hadwen papa. Kojo ma minti wo honom na fe no. Producer bebo mo de ya na fe no. Ya ko rent control for aso ye na fe ya san komo na free honom. Hu hia ntina mpenifos baby atonfo no bok ka na je se ho no na adwuma wo ho adwuma wo ho pa wo hwe efiewura no bi no mo ebre na de hia hodo nso mo ha ya manfo fie tena mu nso ebre se ye hu clear cut line na hwehwe pa mpenifo de gu akwan mu se ha ne ye nam na oman ne nyina ni kire de sei enti ye nyina ye ne se beboa na efiewura ho ato no na de ono so ko ha de ono so ye tenant no so ho ato no se be ye beboa na inchinu ahwe no ha bia entimi enkonkoda fiura ene nipa ohan edan no entemum ntade ehu hia endra ye de hu nkomo en Ghana tiefons dodo na nso do madwe nkire de baye en de do ne hu behia sai ye beko red control empenifu ankasa nchen penipa ono no ehwe red control we head of department hwe se omo kasa create awareness etufo edefa edan han ne fiura ne tenant ho ne ade no no mo hwe so o meji bunti no na ehu behia se beko makache na empenifo na nkasa beto mo ne mutuo right se rent control for no mudwumadie pa no ene sen na den na obi ko ha den so ye den ni fewura so pese odo na ha obi ahanya endam se aso na ye aso ya edis ehwe sa ntotoye na adwumadie ni sunti no na ehu behia se bitumi no mo edin kita ho na ye hu de o mankasa beka nti ye boye ho modern se ye nsa bitumi aka opinion no na ye ne din koma no pay no no so na gine sie wo mu no odi aba because ehu hia papa make say kro bi no ne fiura ntoko eda ho no enya ntoko ketua pa ndo na sede ne ye ka no sometimes we the tenant no ebinum su bi o mu da na die no e ma adwene bone pi e ba efiura for ne trim okay the obi dia ye ntino bo se na ode sa mena se pona hye mu na wanya sa trim kanti e ba sa wo bi afi na wo kɔ ne nkyenya kɔpɛdan no na de ohu bi mo board ne fa so nti ono so pese oye ne sa pepepe edema wo and then ebi so ono ma na oye good tenant pa o tena wo fi a o make sure say obekọ no na waye wo dan kora kama se first ne se ne tie na nso be wie akire na efie we na ebu ne kwase a
nti akoba ne saa bo so no so saa na tie dia me kora free na ekɔ me so me goje obi dan ya me nya saa mfom so ni bio me ha me ho kora me kwa sɛ de tena me be ma ne saa na me gya na de ama ne saa and tenants for ni bi nso ha adwene papa bi ha adwene pa wa kwa rent obi fie and wo free fie ho no ma account ho a pra chiri chese bi kura bola ni fini ade obegya chese hwe mfa ne ho kura ade no so sebe obi fie na woti mo no wo se penifo se sebe se wo ye obi die ya na wo so die ye wo ye die ya wo die ye bra na ye bo no mi bitwo de bia meka se me ye ma adwen se mi di obi abra se de eti obi so be di ma brother ache sa na bra bo ne tie wo di obi abra obi so be di abro sa na abra bo ne tie nti yɛbɛsrɛ nyame yɛ wadom na wenye obi fie mu kɔtena aya bɔ mmɔden na dwen fewura no ho na fa obu no ani di ɛsɛ no yɛ den fama no yɛnka sɛ kɔfa no adamfoɔ kɔwɔ no fufuo ma no anani ne nkɔdi nkɔmmɔ no me fewura koraa no mehan dan koraa mempɛ sɛ mene fewura no bɛtena bom that's me mepɛ sɛ ofewura no koraa ɔtene baabi so metimi baabi me fewura ɔbaabi ɔtene koraa deɛ ɔmɛɛ me koraa mekɔtena over 5 years waba hɔ 2 times no koraa ɔba for family meeting nyame nti na ɔba because we hunu sɛ deɛ meteɛ no fewura kɔfa nyɔnko twintwa bɛtumi ama wasɛm ɛbɛha adwen wone ne yɛ firi bebree bɛtumi ama problem ɛnyɛ sɛ ɔne fewura ɛyɛ twintwan sɛ wade wo best friend no memetumi ne sɛ deɛ no enye ne nya ka but at least wo de ani die no obu eden ese fe de da muntem se be ya obebu na nso wa eden wabu no ba wo ne kofa danko se wo best friend a ebe du baby no the problem beba nti mimi say no nyame no mrekure ni me fewura onye madamfo me penase mo pemase me de ani die no obu bia ma no but onye me best friend that is it nti ya de ba ko ewu hia ese de ye kan ne ye boye homodin se nka wo mo ka biewu ma ye kan rent ho sensem a o mo ye wi no na nka ja wo mo abemu a but antentam dia ya de betwen so na ya kwa ye main topic so ya me ya dom na se ekwanya yensa kan na ya lisa nkomo no papa right 11 minutes after 8 a.m. here this is DL 106.9 Anidaso Wɔhɔ mu bia dwumadie no ana na pai wasugusu a wutie no join live on Facebook, live on YouTube. Kai get to see Lumba in super natural mineral water one adaroma and ya din sem no ya de bro up koyo and na World Sustainable Transport Day. Yeah, World Sustainable Transport Day. And anapɛ me pɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ Ghana yɛ transport system sɛn na teɛ yɛn transport system sɛn na teɛ wɔ man Ghana yɛkae a wɔma mpanin dada John Agyekum Kufuor kɔfa metro mass transport anaa transit ɛde baayɛ ɛnɛ yi wohwɛ the current state of metro mass as a film aban foforɔ baayɛ yi Deputy Minister for Transport abeka sa ban no beto buses foforo e de agum ama metro mass transit no dwumadie no wahye mukena kwadwo anapay World Sustainable Transport Day yendi sankobo no right rakobra medase and yemfa nchane na asiensa man na tifo ni bio na yakase wiase nyina adapon na yeyesi honom ehwe ama akwanabadie ho sensem bibia atodin sebeya yedi akwane ba ohaw ene ebenidi enkonkoba enipa akwantu mu ye kan say World Sustainable Transport Day na ne nyina de ye ka epa kire nyina ne se kwan befa so aye beboa na yakwan so no bibia be yedwudwu ama yen and ye kan say ade ba ko a edikan bam eye yakwan because aya ekwan so na yefa yemfa wiem first one here road say yemfa wiem enti ye road ni fru one so na ba ahyen na nkasa ye di dwuma no cars no efa kwan no so no afi na ba drivers behaviors so mo da na die any passengers so ban ya mo so mo da na die wa kwan no so na ba aposifo mo gina kwan no so MTTD4 no omuso asede yeso mo ye ekwan ne so enti ye omaga na mu ne ye wonti yemfa Ghana de anye case study ahun say Ghana no yen hyeda de nhyehye pa e de ma yen transport system okrum ha ebetumi aka say one of department ba ko a oman yen hyeda hu so mfaso ba ko pa e transport ministry edu ba bia na kwan kwan dey say like ye hu wo mo so mfaso ba ko kra wo mayim
agye de ompe no kre na wo ka ebeye ne ya ba ope no kra de me kan ube hu ni say sa ne te ade a transport ministry ni mu ye say yento ahentiade abum na yente so eno pe ena me nimi say omo ye no ho na mo makosi nkunya ya to fango buom ti no ese ye de kakra ka ho fango no bo akofom ti ese ye te so kakra eno pe ene Ghana ni betumi aka kire me say transport ministry no mo ya eboa yen na no kura mpokura no sisi kura no it's not working enye adwuma ya te so ya tum no enye adwuma because for now we all know say Ghana shenka for no mu be 90% bo mo pe no mo je ana me boa yes bo man kasa bo mo pe no mo je enye de approve once a free transport ministry aba say we ne yentua o man kasa eje bo mo pe and it clearly tells you say ya ne ministry ho no mo no Ghana man pe am say research ne ho no nya nhya ase yeah on nhya ase because for now no ayekese yakura se ne face no se senkani bia nye ne bo ope no for now ayekese ese ne face no and yeni kan hya ase free yakwan so ene ye da wiase nyina hya fa kwan be fa so be bo ne yakwan na be die hu sensema konkan ye be fa kwan so na akọ ehhye be na ye asiwa so man ya de koyanim se be ya yakwan ye betumi adi nini ya maintain ne kwan na kwan aye so mu trouble se be ya hyenkafo ekọ eba nkwanhia eso beti wo manyim and for that matter we are seeing na utumu se ye kwan no yetumi for so a na ye ba akoto ho no ma kwesi be ni beka bi e fe ne se maintenance culture ne Ghana ye ni bi ye de ne se ye for so na ye to ho na ye ni na eno asase bi o na tutukura na ya san akwhya ase foforo ye ade na ese ya ye nye ni yie typical example ne ye wo hwe nsanwa mpoku ase amasama kwantempon ya edem akukuma ase nse nyene na mpanifo ye yo sha ase etutu ni nse nyene omaji wo mania to the extent say kwan na tumi atete ama fidie ye fa so kura nyi bio ansa na o ma sha ase se ye na oman bia o tena se man nyoma nyina atete pansam se kura ansam ahya se ne foforo no na sa o man no ne daache eti se ennafu a wo ho ma aboa wansena oni daache ba kokra ye no ye huni se owuo na eba ye twan ya ma owuo ne bawie ye twan ma yade na eba ebo ye nkan ya tofom ansa na yetu wana mon kwesi bonu be kan se prevention is better than cure ne ye de no ye ma ohaw ne ba ne ya pere etu ase enti eyade abaako a edoma no puntuma ache atwe akwa akire pi sanka hihia hodo a ye mpanifo asabe ye be kasa that time kwa na ya begimu bre sesa na ya kan kurom a abegimu bre omo de tete kwafo omotumi ma railways ayi adwuma railway lines na ayi adwuma ekom ya pi me ka kira wo senka ye railway na ayi adwuma papa wa Ghana ha se ya inko betumi afiri kumase abedudwa asan na chiako simple kra betumi afiri kumase kra be ayi adwuma wankra ha kofie yes because train no na America ekono enya ka tipan yo obekọ sisi a ai betumi akọ komiso betumi afiri kumase abeye adwuma wa krasa akofie contemporary nanso ena mpese minkuminya ene ba kofo botomti sane me we ye bebo na ordinary Ghanaian na ho ahanha na no yempenifo na yesi nchen baabi ena obia emfa ho wodi esenka we no kura transport system magunumpo a enka kwan na eye form na eye lolo kwan road na nka yesi ye fa so na anu so mbe ni ye kakra na so munye ni yie en Ghana ha no te yakwan na nka ye pa na ye mienu pe yemfa ne se efiri Accra ha de Cape Coast kwan na Kotakra de na ye kwan ba kwan na ye kama efiri Accra edi Kumasi kwan na ye kwan ba kwan na ye kama efiri Kumasi ko Northern region de tifiri mantem de ser na hwa kwan de ana eye osunya ne ade ko ne de ana kwan ne ye na mbom efiri Accra ha nkasa kra de ko those cities ni mu no ya sembia ne kan ye kanapa na nsen ade hye fa wini ba kwan no so ekwa Pam Junction mankasim ni ade a ko Cape Coast etakra de no mo bre pa na mka kire wo mo bre papa nsuo to abobu ewia nso bo a yewu kwakaswa camp menim se wokọ hwacha ka be hu amanfro hinu mu futuro ene amanfo stores sede mfuturo ayi amanfo dan ene wo stores wo ton ade wo kwan ho anyeye ade nti esiesie kwan na contractor
etumi eka no watutu ni nyina tutu kwan ni nyina se ni nyina pasa na wahya ase ne keten sa na ahyenkafo ene passengers fo ebre wo kwan no so adenti opani ni fa so a ebe pam dom na wo kwan ni mu ni nyina afrim o mbefa akwafa moto de sali na die ni mu abom pe no mo yobia afrim na pani ni deviator observers ni ye adwuma mapan boam na mu a enye ne hwe na obehye ne kɔ na chirim futuro na ne ya aka na dabo ma ne asala tenten edi akiri kakra sa ne ye de koyenum pese de yakwan nyina ya yese na ye World Sustainable Day World Transport Sustainable Day no ye de ne de minim it's about time say penifo no betena se pese ye man ye sustainable day a na ye wadwuma ye yakwan first ye free yakwan ho a na yafa ahyan di dwuma wo manyim cars na ye di dwuma no ehon sensem no etisensi ya hyen no ekosen yankasa you see it's so sad see yeti Ghana na wo hwe ahyan ahodo di dwuma wo manyim a wokɔ other countries a yenim sɛ de buses abani provide ma eye timemufo mokɔ adwuma wona ma beduru kwan ho na bus na begina honom efa nipa kakra na etu na ekɔ na akɔ next bus stop ebeto ato aso saa ba eye krom ha sɛ de ndie ente saa ba akɔkra aban hyɛda eni ahyɛn wɔ krom a efa nipa edwom ekɔ adwuma ni nyina akɔ ya ankorankore ahyɛn aban de ewum eye ketewa bi enintina mpenifo akɔfa metro mass buses na ba yɛsɛ eno no mɛboa na ahyɛn no so krom na eno no so mɛyɛ affordable ne bo no nkɔfom sɛ bɛyɛ a obia betimi afford na obi etu kwan a ne ho anhyɛ da nkɔkyere no bebrisa na mpenifo akɔfa de ba yɛ. And then it has gotten to a point a Ghana mpenifo ameyate ase sɛ metro man transit ne ba yɛ na bɛboa timemufo ordinary Ghanaian na bɛboa ne dia na ho nhyɛ da nhia saa. Ndi se omotu na jiji mu no man no so etete ne pansam na esey kra e wo manyim and eyade ba ko a ha adwen papa a ese ehwe ne pa ho asem eka ohu ese ehwe pa ho asem ka nti ha adwen kakra ha adwen nti for now ne de ye besra ban wo hwa cars ahodo e wo ekurum a dodo na ya nkwenkure de nti de omo pe na omo beye te se dan han ho asem na ye kan yen because obi na di ne sika akɔtɔ ne car na nam kwan no so and utumi hu ne prefer say car we nam kwan we so die nka enya asɛm pa kaka we die nka dabraka esenka yitumi yi free ya kwan so nanso won hwan kura kaka ho asɛm utumi hu sɛ wunya nka wo mfu but sɛ wo ma ne tuja wa ebi nya maayo ɛdɔm a bɛsam kwan ho mo pɛka ho afo akro no saka na ne tire ba ko awe aka ne tu atofo no wamfo ne saa obeka na yese wode wonkwa egura to pre ena Ghana ni choice wo tu kwan a especially wo long journey mpodi na utumi select kakra na mom se trotro pa se wo krum ha no na wapon adwuma ana ha ma chenwa so de ba adwuma won kran kuma ase takura de Cape Coast na okogina kwan ho asem no wakɔpɛ 2025 card a ena obeche pa because car no tada na door so sene mono no de ba bia nso ese wo fa car bu atumi se city no na de na kura fa wona ho ase de bisi betwa wo no enye bini ubenya nkudai ukuro no ntumi nguda enso ubenden uni ho de bia betumi ese wo bomode na ofo ne saa and ha adwen enti ebesere yempanifo no se yepese yeboa na oma Ghana ya kwan so eye dwodwo ne yakwana abadie hu sensem ne kon kan de a se dem di kan ye no akwan ya de ba kwan so oman bia di sinani so se ye de eda wei mfinhyiesi honom e de siesie Ghana akwan nyina enti eno na se ekoka eye national development agenda no ho eye national development agenda se oma no yetim no ye pese ye mpuntudwuma sei enti ye de asie ni so se bia mfinhyi aduonum na menkyerɛ the Church of Pentecost asoro no ewo enisuade hunu wa asoro no ma ne se vision ebia 2025 vision 2028 ye free sam pempenso ko ha sei no se ne ye asoro no nti asoro no nyina akire sei it's a long term project I'm telling you right enti aya obi okọ Pentecost bia nim de American asoro no hyehye no eye chese
Ghana mwemu. Yes. Said the Pentecost are so no share no to say the Ghana penifuni bu omina. Okwa ye wo ministers a whole district no on the ye district pastor ye pastor e wo Lucas. Ni ye wo area head na ade a hyehyɛ din nyina na division esi wo se mfinhie sei ye de ye wei ehwe na so na ni kire. Na the entire nation to say Ghana ye ni ankase ye nim de ye pe na o man ankase ye nim de ye be pem say me ye ke say Ghana ye need development agenda say ye de asi ani so o man na ha na ye ko nti ye nyina ni kire ha o ye ni bi na mom ye the party manifesto ni bu man o kurumga ye party amanyukuo ehyehyeye di bu man na mom Ghana ankasa hyehyeye na ni so ade hu ne de chamai otuku bye. And said America no Metro Man Transit here Ashenya company for the by Esompa. And this a stage na man for back of 10 create 20 parodo afa no man nyasem kuma. Yes, to me for more than 60 near there. And car no so to the extent say seat ni nyamampo a wonya ba bi kura to me tena because car na hweno so na de wonya ba bi kura to me hang na see am call keep kusi. Like I told you, I think say almost by 3 weeks ni. E call keep me call kura to funyiman. No, to price side or yeah, to funyiman. And basa me de call me ba no. Na me san na dwena. Basa na yema bet me ni conductor ne kasa no kire me say there's another reserve seat we menya but say obi mo ma fa bi no kwam but omo e4 mo kura sell no. There will be a space I made to me at how no may comfortable. And I accepted. Bas need to a bracobra, and farmer woo. I did what train. And a quine air con the free and man the coach for praso. Do no amount of money. What would you say? 70 Ghana. 70 cities. A free a coach and you can't get 12 from Accra to praso. And you can kuma. Okofa no markasana. Would you grab it to your 100 cities? But Metro Man Transit energy saying 70 cities. And what Timunsu and who ba mon 7 year high. Bass ni mu yedu. And I shanka for on TTS account the moon twin basa. And to Tima who ba mon sem so high. And the penny for them who said no be boye. Wa moon fubi. And no be boye ordinary Ghanaian into one for money anya day. And yetri. Me say me could do Cape Coast. Metro Man's yard my black or brammy way. One now watch here live on Facebook, no. One journey live on Facebook and look at the deplorable state of Metro Mass buses. Where the current state of buses are access Metro Mass. William. Yet for the multi free central region. And I say free central region Cape Coast near Denwa Bakra na utie near. And I'm more Cape Coast na muti and canope no. Ebia ma tro for na mo for my dancing dimra. Basa no. If you are crying, could deny yard anymore for almost by 1 hour. And will be a see the obedi could you back when you could who ya and sana, eba, a coffee lay, and a black cobra. I call remember said that was, I think, the last 3 years, me call Cape Kusua, me far bass or kukumase. The black cobra could be an abbas say, why you had no more doors pa. But recently, just last 3 weeks, I may call Cape Kus. Ba yard in the mono black cobra, what? Untumi nya basa eye adwuma afri Cape Coast abakra akwata krada na se kumasi a mekwa no mentimi anka enya basa sai beduru bed se makoma ko 10 mpo menya ba 5 mpo wo yard nim I don't know se na basa ni nyina akwa na basa sai gu yard nim bra kobra mekanya ubetumi nya basa se be 15 to 20 ani nyina sai gu ho ibi watu mu se basa no type e na adwo Johnny live on Facebook pictures ne dia beto so no utumi se tie no na adwo Ebu atum se we say na asen kakra mpanifu betumi di sika ahyem asiesie. Hwetrotre na kwan se bi won po na mo de abombe tekura bo ni gate no. Oh yeah, mebo a trotre si ehu bia ze mate ne tare ho. Okura do no mojamu a etu. Wodi na okrum. Sika ye o man sika ye de kofa basis week ha de bae. Ni nyina egu ho no madanes class. Ena amayokuo ma etwitwa tonton ediska. Because yenim di si kumase a party ma echim so maban na aba atwitwa pa eye bases ni bi akotonton e diska no obi anka hwe ankyere obi a because the party ba odin saka no pe e beto abetia no te si oye din ne ese no de enti anam so ene so obi ekwa Accra na wo fili La Paz na wo kwa na otwa 6 cedis a
upon obefi otua 10 cedis ne se kuro na yetimo no ɔman nanka sɛ ni ahyɛn a ɛdi dwuma wɔ kuro no mu kai wo yɛ buses a yɛ aban ne de a nam kuro bebree a nka saa ankra private cars na kura nkenya de yɛbɛfo no obi kura bɛbɔ yɛ sudwo you get it anka me nkɔfo na wabɛkyerɛ ho akyerɛ because bus ne bi si hɔ nti yɛ ahwɛ mo a mokɔ tudu ni ade no cocoa board sad wɔn sɛ mo wɔ nansen saya lolo buses no ɛdɔɔso pa ne duro ne me na kɔhwɛ la yɛ da hɔ a chairman wo betuche ɛda hɔ ten obi akɔpɛ biafo the price ne yɛ affordable ultima comfortability ne so yɛ fine with safety nso so yɛ high bo no so ɔmo nkasa ade asɛnti atom daabi and it meaning senka yɛtumi ma yɛlolo buses ne yɛ more ɛna ɛwɔ kurom na ɛyɛ trɔtrɔ na nka adwumayɛfo ho betumi ahenhan yɛ paa wɔ manyim ma nka boa paa na nka Ghana akwantufoɔ so nka gya yɛkɔm atumi adwe but as I said our leaders amayati asin prince say we the ordinary Ghanaians we don't deserve better, we don't deserve comfortability there be ye de ne yemfa ntunu ahyi mu fifrem free yen na yemmre yentua de ne bo den na tena hwe ade a yepi ho yemfa sa anyaman me de meka ne say ye pese yen transport system no eye so sustainable de a esi yen long term project eto ho mo man no so man na ha de ni kire ya kwan ye de mfinhia se de si wonom ye de beye Ghana kwan aban emfa no of yes nsi wo se buses ye ton kakran bi se nso a esi nya service centers ahodo a ebeye o man nankasa dia enye fitani bia kekrema kwatam no so mesiesie dabi ye betumi anya state one a ebeye fitafo a makodare enim ka no ho niam mfidie papa bi ese ye na ye de akone yakosiesie ese na ye de akone yakosiesie na ka no tae kura adwo na ye de akosi o botu ba kutu a na ye de akopake asi ho na si ho a na wrase na twitwa atom ye bi sempenifo ne senti se de omo ye no nka ye omo ankasa japade a nankasa no mbe ye na na woni mi said the last time I said it here say STC company no so last I said it says this here no man chefa ewo mu no ye almost be 15%. The akani na ye conflict of interest private for na to bus na ma STC na ye adwuma wa Ghana transport STC buses na nam krumu no when was the last time I who 2025 number bi wo krumu a de oso wa hu bi na meka nkyere me ebinim o say STC buses na wo krumu ano yemfa ne say Accra ye capital anameboa Ghana nyina ya hinkro ni when was the last time I wo fa krumu a wo hu say STC bus etu hu 2025 na ma woto ebinim de wo ta hu ayem no kakra wo ma 2022 18 16 na nam dadankwa enumpo eyankwankrefo dia Ghana de no permit checks am ye ne kire say ye ne yankasa o man percentage wo mu no eye be ye 15%. O ha mu gichemu dunum pe 85% ni nyina yankwankrefo dia sam penifo na de adwuma na ma wo agunu no o man kasa na totobi aguma mo de ye adwuma ni die na se ye o man saa na ye di ye ho abura na se ye nden me de bia meka esomo hwei enye force so person osoma enye force wona wo so ba besom se wonya krado a enha ho enko gina ba bi se twintwene twan ba ye na medi o man na abro me ana ya me ya se ukwa manone ahodo na basis je nyina point afa adwuma ye fo abra ko bra fe na akono mpo ye kura yim wo de kwa kaso a se wo besna ba madina ha no me se obenya bamba sese ne wo kurum. Now, according to the Deputy Managing Director for Metro Mass Transit Limited, Ora Apalredu, was in Metro Mass is set to receive 300 new buses for a smoother and faster transportation. And where and summer what they are to do. And question I mean Busana said that na wo no no kran ya you say Black Obra ni nyina ne say me de ba no sina DJs gibi abuawura mu no de American nyina ne say you see I had to say the sports stadiums ya no ya boka akoto ade ne bi dia ba e na say e na yentumi ansiesie e na ni nyina apro no na what is the assurance say we no mo de ba na say ya mbesa akoto foforo na empedo do say na buses ne mutobie se basa ade na say ye mmobra o say DLFM as a company
ye adwuma na ye mfide ne bi ho atochema esi be ye ni sa ma ni ya ma na sa microphone a wo kasa mu se ya esi je ya ma ne du pempen so ye kasa enye ye bio ne ya tu ne ya koto foforo na se ya mobra o ya kwase ampafo. Yes, that is the truth. That be o sem fide de ye adwuma yi ye mfa ne se bia ye transmitter na fortuum ye nya se ye betwanya ma ne nyina pro atete ne ye break it down ne ya share time se ye koto foforo mra ne ya be shout ye mfide ni down. Now, what kind of management is that? Yenya ni sa. Into omo kotoaba, ya de omase, omo kotomra na mum. Omutumi adapted that kind of maintenance culture no se be ya se chimatoba ho a. Won be service yi na eka ho. Because sa kufo bus or the Babra Cobb, they 2010 buses so. But it is so strong. As a nam kwan so a. So come via bus ni bi kura ntumi ne nko kwan no. Sada no fu. Na me ka kire me de me taafo ntumi ni me de make. E so stronger, e mo do. Na wotimu a, wotumi say comfortability ni ye high. And then asada atokura no mpokura no. Sa with safety no so e so high say, wa ho ba mo nsem de din. Right. Nti e besere wo nom. Ene ye wiase nyina da pon na ye didi afa ye na kwana badie hu de a. Ya kwan penifo ani nko ho. Ahye ahodo e fa kwan so penifo aba ne ntobi ngom. Say the doctor ma ba wumi aka asenka wode ba CB ba ne ade a wode ba kwemenu be kroma asisi emu se nanam ho me hu sa kra ene bi fa kam se kaso side ho me hia bia ma hia two people asa yantumi ama biu yenim se aba na se san yenti na ma sa ye fa ni sen wo se electronic one na ba se san so a isi hu bi adenta kwan so a aba se san no ade nti na se isi hu kwan eyo ma ni sika nti aba na se san ese ye de ba change of government ko se to so Obia ba mbe ya me de we na de ba me ya we ka se na de ba enti me mpene na de be ka se wo mo de ya ene ade ade a sem hunu se ya na Ghana japade ahye kwa ya be sere wo nom mo ma yem fa development plan bi nsi ho agenda sei Ghana nyina ni hwa ha na be boa mo ma ya kwa na be de hu sensam bi akokan e de amaye right kwadwo me da 36 minutes after 8 a.m. here Anidaso Wɔhɔ Obia and a World Sustainable Transport Day. World Sustainable Transport Day. E ya da ya dia si wo see a transport system. E ho nkomo no e beto yi. Ziggy imagine anope transit na fe won so fa mic na fe ye ndi nkomo. Anope imagine DJ Hitman, good morning. Good morning sir. Anope a World and I said ne a World Sustainable Transport Day. Then aka fa ho. Anope mechi a woni watie for na mama mu na chin na ma san do ma se da ni da fide ni do so na radio mutie DLFM no mo senti Anidaso Wɔhɔ Obia me kakakra say me nua be ma aka dodo na me ade bia na me kakra tato na che say tifu abem me kai say me call online ko research kakra me kai say first ni wo usa wo usa bus usa bus Omni Service Authority usa bus me kai those time no na me na no ma che as a color near a little bit orange red as a white and BB sir. Sabases them say a juma from 1927 now to 1995. Never hope I have a bus say you use Usabas. And after the rebranding there about MT Metro Mats Transit. It me any say Osha Ghana ha as a ban A a ban B a ban C. I didn't know more yen. Osabasi, Jumedia no mudin. The same Jumedia na MMTA dino. Anameboa. But obese create lute share. Ni aseda rebrand ya ye bibi. Say asa bibi srunkun bi eba. Nso be hwe no the same adequate na. This na me nua be ma air cancer maintenance culture no. Make I say MPP, a former president Nana. Or the ambulance services no the buses over 300 or something by or the buy no because you say maintenance you should have special maintenance for the bus I can't win one amboa a duty or there's no more they should have franco for or maintaining buses for 2 or 3 years because he's saying you buy another buses na the same ambulance buses na be do na park you Kumasi ya issue I see bi battery keke na say home into Africa had the maintenance culture ni die me kase ebe ya dwuma dia ebe chew because say the same buses na ebia say ankwankwa na nya say buses be pimi na anu da koto ni hospital bia hit me say wo be ko ho ne no be kase bus na na yi free store e de ba be si eho because
enu ye private person into no me say or better bus in there be a bus in your mono. Nso eba aban adwuma nya only the bus service aban adwuma no bibia wa aban adwuma mu bia no ye say na obi say ya masa ye wodia enya aban de nso end of the day no aban no aban no onyi sika ma yo mimi ni wo ya tifie ni ya ni aban no enu na na yete ho ase no itu ye say boy aban abro say wo dey with the masa aban de yen so aban de na masa aya jaito a mane say ya say ya aban no enya onu no betua ya na ebesen tua intepane say ya na edi ya ye ho abro oh ya na edi ya ho abro transport system we better say bus ya okay me say last time we twetwa bi kra say ebi no twa bi kra dey scraps so be bus e kra bia we me sure say private transport company bi na bus we anke da so road anagana anya akra ha na etimi ko tena ka bi mu free kaswa de ba ha still dey chim chi what's that bus no they had a line or circle no and a kaswa no enam road na into any bus with difference be no no kra na part to and make and no kra get the part e kra to now we daff for bus papa daff ya package yo we kra sa bus we kra matete kra sisi yi kumase for no kra timi ya ase no kra mono we prefer ko magazine on me transform bus we but ya package yo adan ya ban edia right because ye be san eden ye be san akreti na because ye say no amope so be kreti no manya another fan no ma san eden create loot and share right but it's very bad but Hitman odi enko etie4 brena eko etie etie4 40 minutes after 8 a.m. here and then your World Sustainable Transport Day and anopen koma ye di no your transport system ehun komo ani yedi ebra so Lumba supernatural mineral water won so frɛ na wo de wadwenkyerɛ ba 059340 6565 0534 050199 mache Hello. We ba che for say Auntie Magini. Oh, what buy ye wa magi? What body no? Anope ma meet you. Oh. Anope de mo bodwuma. Transport asamo amoka no. Woni mo fe afan. Fe odi bibia ba. Ya nhweso yie. Enye transport nko. Aban nyuma biara. Finto wo mo. Hwe ye plane. Fe na Ghana Airways ye ni ba kokora. Ye de be kasam. Ye daati. Enquale beba beti ana ya tesam. Na onse Ghana miribidu ye ni ye wo plane bia ye friend Ghana Airways. Sana baasi si ya ban kraba ye kufuo baasi ye ba ye. Ene niema won wo ye. O wa se ni nyina wo. Sani me nua be me kan saka ye sa de ko magazine a. Won betimi aye. Nanso on beto ma scrap for no. Aji sika gu won botom. Abani bia ni wa won hwe ni yi o. Wo de ka ya same so wotena mo de ko do nkwa na ofinyo senso yin ya ya je ni 70 Ghana. Ekwa ne nya kwamba. Na fefe ya ye nya sika nso mfa repair. Sika no won de a ya sika ne de antena de ho. Na emom ya sika ne nyina de ko ministry. Na wo de sika ne ko gu ministry nso a na onwa twedi. Wo enti fa de ne baso de a mo awo man enti aban edi bia na si ehwe ne yie. Ukwa brochi da me se ne won develop kuro no yakwa na yakono mo so mo ti ha na mo di abro mpani fo da me se nyame betia won ka oni nyame nya gema Nyankopon ka ho antimagi. Good morning. Good morning, Black Abra. Me ba che for say Midiane Tommy o Ebija kama na me butu. Tommy ma minti wa no pay. Eba ni transport to dia na o se me kan bi because me so me a driver. Eno asa me kan bibi se me yo se short for no or the operation ba na me drivers ni say me kan kire ni say me for na omo so omo ho agu car ni mu na omo chiche drivers ju omo 3.5 ni police for na omo jiji sika no on stop worm enye sa blonya we ya be cost strike nti on kan no no fa ne cars ni mbla na mo kan about metro mass osa 2000 na ye adwuma me osa na me for free mi village at the bank 9 o mampani JJ Rollins time and then that time ni nyina na osa eye adwuma e ba ne say nkofo aban sisa ya akofo de metro mass bae no na nka wa say to aso because o man ya ye ni sika de enka sa metro mass we na beboa ya kwan because ye kwan nyina anye o mampani kofo aban tugu ya fufule bae no mkosisa ye ensem fata bae ya ene o kina na asai na ni nyina aka
ɛwɔ yard mu ti mi busa sɛ ɔmo sɛ titi ka kɔkra baasi dodoɔ yi a mo kɛn na dada na egu hɔnom asɛe a na asɛsɛe ɔman no yɛ ni future mɛsrɛ yɛmfa ma private na private na yɛ a ɛbɛboa yɛn na yɛka se yɛde ma saa nkurɔfoɔ wei deɛ ɛmmoa yɛn. Yo mate me da se good morning. Good morning. Me ba twa fro say. Your friend Eric Mkesisi Awish. Eric ma minti wa no pay. Omabia ya de mbra na chichi kru no ina omabia so ya de ntia se punishment ina ya de guardi omano. We intina se Ghana ni wa Ghana ha mo a oni mbra so ba so tukwa akọ obi ma so a no we de mbra so because e ho no odi bone a ya punish you. Me kesi say omana ye wo no ti say bi say housing transport ade no only should be a first national policy or think about the about it. But the policies are sure man in such a way to say about where you buy now I started for floor about where you buy now I starting a day way no more man there the Enquiries so buy a bit to say housing transport in this way no and yes first national policy about be day obedi so no be so ye bi a yam punish no say ban sa na o man be e be koyi the ayen sa dey and to say MPP ni this national policy so be any society and your man sa na be dey ebokọ no because ye be more edwan be kru no mu no ye say imagine say obi pay kru mu say every month you be say 2000 cedis a month me a creating house and say at the end of the month say more 2000 but the 5 cedis as a rent sana internally it will give money to the country for development because who could be ma so we na ye develop kru no but Ghana ntisa ya see your man with politics. Thank you. Me da say one so what to me a friend up 059340 6565 059340 6565 050 199. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che fra say. Obaye ni. Ma minti wa no pay. Hitman, me Thomas ne de no. Me de ka me nko a. Enka omumfa ma ankorankwa bi no nye. Na bosome so a. Omuntua abane ka na omuma abane percentage bi. Ubon say me Thomas ne enwu enye hwe. You, Mate, me that say. Good morning. Hello. 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 Good morning. Good morning, DJ Hitman. Where you brave from? I don't pay the Mr. Kanta. Mami, you wanna pay? Hitman, come me ya paya. Nka ba enyuma nyina me de be man kranko na ma de percentage. But your Hitman been to us. Brave for me that is what to me a friend pay. Good morning. Good morning, brother. Me ba che for say. Tama kontu. Mrs. Mitama minti wanna pay. Bankobra, aban, one wine. Aban dim baso saba. We a driver when you be a wutri. And it's a fault about now your maintenance. Why bonny? When you're bonny, obey chin to condemn, sir. A true baby to crown and fun because I are buying there. Ye nipa ye choma imun, ye nimraso. And I yen suro about a buy not because in Penifon or Motono, or moment whom being bomb. Into ye nipa na ye plan yen surabai. And ye far buying your tree. Into a bay juman or coma or posteno. But media may be. I only say media private. I no ya me bube from a yin a dipping cranes of corner. Or bow ye steady. Kufo bas me bangasum na me feel. If you mangasim side. To mangasim crew fupi. The fact bankasim. And Saramapaka from the village. Now, all folk for bars at that time, I almost see a moody year, Juman Pony. Car was sent to any say at least by 5 o'clock at home. To obey me at Nema, me about 10 and upon another to can. Or two car no, na driver back, and a driver back no, you know, to train the thing, and a driver back no way in any, and just a gunna. The Anka Sunny, who bet 20 pounds, buying the baby, who bet see a bay any year, pan, I dream bonny, and any for bonny 17 year. The baby and who better saw my Ghana, we know. Near the Comia Faso, ya bread, ya can be. No, be an ya, you soon ye buy. Yes, a sign of the Tony, yes, near Yahoto. Mate, me that say. Good morning. Good morning. Me ba che for say. Me de champo, me ka se fro yibi. A champo no ma minti wanna pay. Yo, ni amu kan dia. Bejafone a fefu na aka no. Eye pa. Me mo madi ba ko e wo say. Transport running no. Enye letter tro. Ade ni si ya na ya ye.
but we so antisa afi ne ye betro ka no be ko nesi wono e bia starter afi ne ye betro koma administrator ye betro koma we eni se mra no na ka na say so private adwuma omo ye VIP any wo any ade no ade ti no mutimi run because when you say e nipa ni gina wona ka na say nti ye say ye wo hwa but hono so antisa ana enipa na ewu mu no because ye mo bi adwuma no accountability eno ase ye ya abani tugu a ne ye ko afesu so oman a ewo dwanto ahene a bibia ye ko hu dwanto a obi ye bonye yintimi mpanehye no mane nye enu nti na ma adidi ye trimu dem ana obi a eye ne ope na we na no ye ya sudie ni se ni aban bia de bebe bia ye besum ni aye ni Mate, me da see pay. Good morning. Good morning. Me ba chef say. Curating. You mami ti wanna pay. I remember to my kana mombo to my na moli. Monko da monka kwa pinta mo beze. I trama mo num here Lumba super nam monko da monka. Mo sawajo. You. Mate, yeah, that's a papa. You good Yareka. Yareka. Good morning. Good morning. Me ba chef say. Bravo Vampacho Medindi Fofo. Mami ti wanna pay. Bravo Bra. Asama woke. Ya me hu me nam kaneshi na me hu a ha me pa. See a what bus is say. Na to de bia nipa be di line mu na ugina station na unyaka. Na say fa soja for ni immigration for mo fa nipa. No mo for mo kita nsa no adwuma. Ana na ban so mfa nsa no adwuma foi ni ye mfa wo mo nhyem nti na ka ne sey a na ka sey o ma ye ni ye na ye koye nim. Na de bia na bibia aban dwuma bia ye stand still. Aban dwuma bia o hu ne so no de bosoma so ne obeji ne sika ni o pe no be ye. Nti ni ya ma eni amma ye aban adwuma ho a bekobra ebe ya afefin mama ye ndache e wo sa ban bie nani no hwe ono de so be sankofo ne wa bonten wo mu dada ne yeyi wo mu adi na wo ma ye di wo mu hyem no emra enya adwuma ye bakora na bus na e kwa adwuma wo sa fitani ba ko tenem oka conductor no ho no ne ko bibi kosi a waye ne yie na ba wo ba ka no ko sei wo ba bia na aka ho ye ko twene ye de ba eno ano no na aka ba we aban ko fa sankofo ne de aba na ni wo ho a enka ye be ko ye nim se si aban bi bia ye standstill aban bi bia ye standstill Famisi me de sia na obi ntonto me da se papa pasa no pe watumi afre. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa chef say. Asante Emmanuel na Kamedi Kase. Mami ti wanna pay. Hitman man fa ntwem hwe nko achim da. Metro ma so no. Aw, udu a obesu Hitman. Udu a obesu. Egu honom so munya mechanical so munya de benyo mitini hu. E wa achim da o. E wa achim da Metro ma so no uko Obia mo police station wo no. Post office one. Post office one very good. Egu wo se twom. Ebi ties tutu ebi hop ebi fence azo mentimi hu for to kwa bus no ho a o ma package for so many years o dan me call pa yes antum kwa kofodu house sa o ma package wo se twom minimum for to kwa wo ho ebi e tie ebi si ya o ne ni so ebi azo ye to afiase so ma tu aton ho se bi ebenyo e na cars ni nyina package o ene kanechi wo kura de ene headquarters ene ho de kura de bubu it hit my phone nti omutimi mfa sebe ye no ma ye won sa na djuma ana ebi ma mechanics for electrician for ne fu omutimi mfa sa Ghana for ye won sa na djuma employer mana ye pen for NDC MPP no o ma you scratch my back I scratch your back me that say right me so me that say pay. Good morning. Good morning. Me pa chef say. Pacha me also for Prince. Also for Prince ma minti wanna pay. Yeah, me ka se fun share camp. Also for wadaru mama ne so kakra na minti. Me ka se fun share camp. Right. Me pacha you road transport in pay for nemboa. Ye ni dia mu chi sika na amodi oh Ghana has it. Now at the same time police for MTTU for some more.
Juma was on me, and only J. Them, internal, what kind of town council for no, only 3 cars, no, entity office. Upashama, Bebre, omitted office. Now, MTT, some of no much a checkers. Could you imagine Monday we are listening to your friend Gifty or TT Brothers or we were TT Brothers when we began. Now, what's watching? Let me say, my name, I am macho. This is so, this woman insulted me a lot. Would my man and this as and he must be police here down for. Let me be so watching me. Let me be so, but I've been a my. That's all say in the my. Say in the my. No way to my saying it. Sana, a young woman who couldn't with Fiana. Make a woman catch him so I make a court. Because no. Yeah. Right. The milk court. Mate. Na me ma kwade me 2 days. Be mama police ni be mama no ba no baby sama some me chechire mo kire no. Am sa wo ko woman no na kakasa. But woman catch him so bet me 2 million. Right. Mate. Also for you that say. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chef saying. Hitman, you frame me keen because I feel my dinner. Ma me ti wanna pay. Hitman, here Ghana for you ya bro for. Di shako to aba ni akoyi abro penyi bentina me kasa sa ba se sa ye kan wa se mi sa VIP ni ade am kan he driver sa mo di ama o mo me ya adwuma industrial area o mo to force wo no ba bi Hitman se o ba hwe ki abe park car si wo load ten na VIP 12 station abehye kona mu ho no load sa load ni nyira gu bus na se sa na metro mass wo mo ye so what I say sa no mo ye o mo kwa no ko hwe nipa na gu wo mo ya o mo se aban ka ura nse ka ura akwaje sakawa e na hwe krofo agu na ni sika ba ya ne ye ya na o ma we dey me chese ye o kwancha papa You be do one day we'll get there. Good morning. Good morning. Your family have you can see me check out. Mami too. You send your way na ye kan yanka so ye kan obi ka ye kan obi ne so minia oma no wo de adwuma hye obi an sha se ne obeye ni ye no ompe so obeye ni ye pese nkunya minia no mo no sa ne ye na ye te metro mass e ba ye na eboa ye mpa ye koke takwa ikuma se na eboa ye bebre nso se ne amebra no office sisi e kan no omu lodu force ni ade sha se na tese kan na nkasa na ho de kora no akofo nso ka ne nye load efe ni oma efe nipa but ye yusu ka ni se ni aka na I say say da ye de fa ni oma na ma koso sa no. Right, mateme da se papa. Good morning. Yeah, good morning, sir. Me pa chef saying. O for your attention. O for mami ti wanna pay. Yeah, I'm say me to kwan kakra yen rose no ade ba kwa esa ban ne ye ne se anka akra to kumase no wachichem mom de ama contractors enti no maintenance ni bibia no won ukọ outside sana bibre wo ye won akwan no wachichem no de ama contractors no wo hwe akwan no so enti se wodi se ya na waye secondly a year first no na dream fee takwade e ba akra utra siripemu ba akra by 7 o'clock anopa no wadu akra ha fadi nyina gu hwe me kwa yi bi wo central region brode pa edrum yensa 100 Ghana nem se sa identity motor ni sana o so one ton so bi ni oba beto e be se keke ite je se yenya ka se mfe nwia ne mekrum starta ma slipa ni train ade fi kuma se mu ade yi ba nyina no no di nwamba asisi sadi beni egu nanti we gufi a wonye adwuma ye se train wo won mo nya de a akasa nanti we nyina bibiri wo benya adwuma afi sadi beni nyina egu ya ba ma ne ni hwe railway line no pa no mo nyema ye mate ofaya ye da se papa. Good morning. Good morning. The battery for saying John question from Tema alias Aputo na kasa 30 seconds yanko
nyame shamare djuma pa mo ye papa no ade odi ban on masa sa government institutions na omode kuko ye djuma no hu sese no say tati mo no o sa ade na e chi watuma o media wo de obatema ha sa bus motor bus beble asai go na wonu me de ye mi ya wo nu pa fa sese ko never base excavators na obo sisi never base na bugu wo sa o ye kwan de nyina anye what me release cars no mu de ye kwan no but must we be see us for so many years na say fa so bia ne su right there Ghana ben na e was there di papa na e high Ghana masa nyame sa na di papa mo John Kwashia that's final caller good morning me pa cho me hu ye wadama ma ne so kakra na fe mento nkai the American say they been e busa sisi say den the high and say abai any penny for your margin some business on my dream. You don't have to do a Ghana, how you know, can be, what can be. Or to see a business I dream, Ghana, any that. Ghana, you know, intimacy I dream that could pet that, see a quack down, sorry. The new year must dream baby, I put a maybe my sister, my dream. Because that's why the best was a son, I dream the again, sister. Ain't see that, or may be anyway, sister. Maya or shed them right here, or Maya. And penning for a man penning the bed decide to say, I was telling the sister the attitude of the nation. I can see being a president, I will say, or no, what is some again. Ghana, any that. And when I took point, you know, opening what was videos, would you want them channel? What's up, Bob? A nipper back, then they change your maybe. Now, it's your man, now, buy a Juma, your own workshop, or your family. STC name. They come to mass in there. Over workshop, I want engineers, mechanics, yeah, do what I can say, you must say, who side in a cast, say, into me in the Guabontin, because I buy an address of business and I drink. I buy an address of Beshe, I'm a Maria Juma. Your Minister of Transport, not a buying cars, a gonna say, because Penny on, so I did not come to mass, no, I drink this anymore. Maybe dry, I'm going to do come, no, so to me. Basis I may know titi na ye nam enya titi ponansia mu brebi na ye nam krom aye this is any pa ye private na ye dey na nyina ya bank card but ye mani mu hodi me bonu don komi ni Anthony Fanko ye right until say pharmacy me change on mining in suban no on my way enye ye da mate yeah that's it. Thank you so much for calling this morning. Ebusia yamfa phone segment no yamfa yanda Lumba in supernatural mineral water so wona daroma ana pay one so friend na what do I drink your buy kwajo ebra so ye ko yeah bra ko bra yamfa nchane na ase men na tifo no yankasa yankopon hira mo pa sa no promo ne yetena bedu pempen so ye dure no nan edi kan ye hye bossa na nka ye ne openi paul no ene direct control no ene ne bekasa Mr. Emmanuel Hove nanso what test me say odi hu ya say ko ba ne sa na obeba fie obepeda na waba fie na tifo yes aba bedin ko mafa ye dan ho dan han ne afin so tenant ne landlord ne landladies fo sensem no ya pe ho pomasibre na ye na tifo na sibio na wo hwese de edi kan ye na ye sister ye ma me ba ko ka say ye attitude towards work ene ade obinya ba adwuma na ka ne se yankwankora bituma no krasme wo ni say aban ekase no se wo ye hyenkani na se ya nya wo na aye ntumi mfa ho sika nkoye ena wo kra ne ho kwan se wo beye se wo report ye omaye na asɔya se wo de call report to ha akwa ha ansa enti se ya wo hyenkani ne de wo de ne se twika no kɔ ba fort ba ho a wo report untimi mfa apɛ nkoye enti sa wo be de ho fo ebe ha dwen no ka ho bi enti ebe sere ye mpeni fo se de ye ka no se media de ameka nya ne se nya botaye si ani so asoman sa ha na oman ye nyina ye ni kira ye kro bebia ye kro no obi aba ɛho no se odi na ni eden ekire senka kane ba society toto yi ana nka omanpeni dada akofo firi su no ba yi ena nka ye oman no ye policy sa ha na ye hwa ko obi aba oni ho kwan so obegya sa ba se binye den empro because so obehwa kofo de we ni ba ye ena Ghana manpeni John Dramani Mahama ba no ko file lo ba se ye den e be ka ho nansi a MPP aba no so ba yin so no mo ko fa nka mo de sa electronic bus CB anka e be sisi eno so na ba ni firi akokoye kwesi enkwesi oda nkwada ye hunu ho asem tisi enya sa agenda ne dia e be boa me ehunu sa ha na ye kro ye betre mpenifo na de a efa ordinary Ghanaian ho no be hu hia won ye ne to aba wo aba ne ye ne to enne nyina kokosi ye ne atemamufuo yi ye besere na me ekwe no na asante bomu no woka bibi some of even conductors ni bi
any drivers ni bi omu twi travel public transport no ebinimu jimi pa bla kobram telling you me ebinimu jimi pa I see. yes ebinimu jimi chese omo mfa ho debi hwan chese on check o enya fine me de mani di ne ma bi achi conductors ni binom omo ne I mean passengers no relationship no it was so bad me yedi na manami ho adi na pese me hu se de ade ne te ankasa en ha adwen de best that we are ban dwuma yeni a won sana mra ene nyina going to say emla na nyama ne nya dwuma ne ntira ye obi o supervisor na ne di nyama bi achi na se wujimi a ne ye yiwadi so what ya se ba we pani na da to office ene obi ekoso bi obi ani ho asem kan te best ye nyina ye mona Ghana man no ye gyato enkokurafo ne mrewafo nso mbegu na mai ye mebunu na se ye nyina ye boa na ye nyina di nokure ye boa na Ghana command to me konani of course one day Ghana will get zigi yakọ braso wo se yakọ Brena so na me ka kakra bi we dey o ma remember 2 minutes bi na me summarize kakra 30 seconds and 2 minutes o say abranti o kasa be 3 minutes to wo dem me dey o ma 30 seconds me ma 1 minute oh Mama 2 Mama 2 oh yes I won't fair you are not fair to me you too me Jimmy too unsa na me nua be ma e kasa no o kan bibi about the say ebinumu adwuma ase mo adwuma no say the bus no we driving na we bus no say ya memfa usika enye unsa na ye papa bi suka say transport system there e ba no transport system there enye letter write you enye letter tro e pe kan kra say ya na wo ye wow iti me say me kan no afina ebi abasi or driver ni asay wa report if department na department as na be do suro kwa be release funds na go sabeka no na I condemn oh inti say omo ye say enya say ya some emergency bi o wa say ya ho na penkin cry omo nye right because some of the hospitals who the emergency case ko wa ye hwe say afina fa wo yiko OPD ye di ka patient no na patient no ato no e wi a kire ne no aka kratasem anasikasem nti anya ni saade a ena emoaye patwati ase intaka me 1 minute wo na bi aka 10 seconds yanko oh iti sana me dey bia make can say abaya adwuma ne die se be yi a ejina ya so me dey come from omampani kufo de o from osa because osa ne was some transport system no one yegusu ya isa ba be pia lolo omnibus service authority that is omnibus service authority no one waka osa oh ye free samre no so no no one dey buy ya intade na buy A and buy B ba the same service na ne na be rebranded ya rebranded so ye be papa bi anya dey em behim right it is a create to do share na say ye ne je ho ebe what is it it's about the sign I had wow ikubele migusu kan me see ikufu nanado otamaso oh let's just seconds nanado e dey friend say ambulance ne buy no me ti say share the normal see omo repair bus ne kan maintenance e kan e go see say e bia na omo twi bibi osoro e ma what you say e bia maintenance for no ho but omo twi e ma e no so aban no o hwe ho pharmacy me da se pa well thank you so much for being part of the show the very good act of being a good guest is to know when to say goodbye.